ehmima eba mihun oriyamun uleti oriyamun ule mi muslimunge mujtama tawga wamun dakanta kennunto kafarun oriyama uleti ve egotan oriyama ule mi muslim aharum party ge veriya aharum party ge zay maharumenge bodu miha ehem wima ebe fula komme fada kame kuriyas ekan difaa kuran eihe hameikani kamaki nuwe oi tinun kamen netihe wahaga dakkan komme goten hada fais veri miha difaa kuran wata zaim salamak kuran wata party bodu miha difaa kuran ei non talgon menge terega gina mihunge halu hori gotan islami gawmutakan hanguramakon hamaladi duniyaga hori emmenu baanu rakkateri biruweri hatiyar tabbenu koggen muslim jamaatuge nikameti anhenunna kudaku dinna muskulinna etam million bayako mara gatulu kuramu eid tahuniya dimaya rolan huri emme bodati huturu faafata efada faafata kura mihum bimum faheluma Allahuge diinuga kandeli faawa bay mihum bes enage manhaju rangale enage amalu komme gotakan huri kamuga vias dade makarweri basbune lafa eba bacha bay mihum eba bune den tiulani emme hatar waraka yahudin asking ekama nuhe إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا شك أن مؤمن مسلم أميهم رحمة ركم بابا emihunge hituge lobi khalis kura farataki Allah subhanahu wa ta'ala adi komme mu'minege macca lazim kame enage guluma enage hituge loebba enage huriha eduntake Allah tabaraka wa ta'ala taka khalis kur hame fada algon menge nafsu gamiwa nafrata ruliya adawat terikan esifaves mu'minun khalis kuran jehni Allah subhanahu wa ta'ala ettaka ei amilla hawa nafsattaka beenun kurevijje ichennama ei gellun huriyecce norakkaateri ecce ehvima Allah subhanahu wa ta'ala lobi wa fadan adi kalang rasula deke lobi wa fadan mu'minu alutakun nattaka e lobi mu'minun khalis kuran jehe fadan Allah subhanahu wa ta'ala ikalange rasulunna ikalange ang imam wa mu'minu alutakun ge adawa atterin deke ruliyaw nuwata tibage adawa atterikama ruliwerikan eti amaz kuran jeheni tiba emme lobi wa fara Allah subhanahu wa ta'ala ge adawa atterinna tiba emme lobi wa shakhsiyat rasulunge adawa atterinna adi tiba إيمان قبول كرا الله سبحانه وتعالى إكوان تكما خلاف وإكمو عداوة تروا ميهن نادمان أهم ما نبوت أخوني أرجون من موضوع كأجل مهار كوريا مدا موضوع الولاء والبراء رحمة تريكما عداوة تريكم بهرتن جهة قوي شكني إديتشكي الله سبحانه وتعالى خالص كورن جهة ديت أهم بما الولاء كي رحمة تركما لوبي أدي البرايا كي إيجي إيديكول عداوة تركن رولي ويركن إكن الله سبحانه وتعالى اتكا إكلانج عداوة ترنا إكلانج دشمننا
e huriha kame amaz kuranje hen algon men waki bayed deke adawa teriuma mu'minun muslimun waki bayaka gulun nubewuman nuwata ekamuga waki samalukame genguluman Allah subhanahu wa ta'ala amur kurawwa fawani kiwegen ei algon menge amilla kamennu ei Allah subhanahu wa ta'ala ya gulun hori kame saubaki algon men ebayaka ruliyannanche nuwata ebayaka gulun kandanche nuwata gatimagi kama lobige gulun nubavanje he bayki men Allah ebayku adawet teriwe fawatiwe ehbima Allah ge adawet terin rasulun ge adawet terin Allah rasulun nang iman wegen tibi mihun ge rahmat terinna waane gote nonnan Allah ekalange rasulun deke lobiwa mihun naki shakkenne gotuga ekalange rasulun ge adawet terin ei tobiyat ei gawaida usulun ekan sabituwan wegge ehbima algon men islami shariatu ge terein baraat nuwata ruliverika nuwata gulun kanda dumuge masala ghair muslimun nang amaz kurmaki evves halegga islam din adawet terikama ruliverikama gomuge maane nun efada maane dehawat kamen nun sawbaki mir uliverikama ki evves muslimak evves mu'minaku nasli imtiyaz kattaka qawmiyat kattaka nuwata asabiyat kattaka bawanji he uliverikamen nun mi Allah subhanahu wa ta'ala ge adawat terin adi ekalange deke lobiwa mihunga adawat terin tibaga amil adawat teriya denegatun adi eenage makara revun taka eenage nurakkalun tiba salamu ehmima Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurava fawani man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin Allah ekalange malaikatu jibril mikal ge adawat terinnaki dannashe fa inna Allah aduwwun lil kafirin ei kafarun ehmima Allah ei kafarun ge adawat teriya mi mawduaki men Allah ki kafarun ge mushrikun ge ekalange iman wa mihun ge adawat teri Allah subhanahu wa ta'ala ekalange adawat terin bayan koddeva eulanu kurawani adi ifaratakum Allah subhanahu wa ta'ala bariya we wodi gannawa kan ekalange eulanu kurawma ekalange wahi basulugawani bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin bara'atun min Allah wa rasulihi Allah ekalange rasulage hadratu Allah rasula bara'at eulanu kurawwa Allah rasula bariya wada gannawa kumbayge kiba ila alladhina ahadtum min almushrikin tiyabamihum muahada ko sulha ko fawa mushrikun ge kiba makka ge mushrikun ge wahaka embima mushrikun naki kafirun naki ebamihum ge kiba Allah kalange rasula bariya wodi gannawa bay adiwese kalange mikan i'lanu kurabba mu'min takunna angawa fani وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الله إكلانج رسولا أريهم إعلان كروي براءة يوم الحج الأكبر حج الأكبر قدوه إعلان كرباني كيرت قرآن من الله وحي بسول أن الله بريء من المشركين ورسوله الله إكلانج رسولا مشركون كبان بريء جنبه هم بما لو بيتأخذني مي الله سبحانه وتعالى إكلانج ذاته أدي إكلانج رسولا بريء بدأنا فوابي كافرنا مشركون هم بما مؤمن تكوننا واجب وجنبه الله رسولا إدفراتك منهجا إدفراتك شريعة التباو إدفرات أنجاب تكوري الدا إهمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمة الله سبحانه وتعالى أمرك ربا فواني إمها كافرنا مشركون كبان بريئة إبامهن شركا كفر دره لوان ما الله أمرك ربا فواني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
قل كليك فانو vidal washe يا أيها الكافرون كافرون لا أعبد ما تعبدون كلامين ألقن كرا تكتش تيمن كليك فانو ألقن من نكرانا ولا أنتم عابدون ما أعبد هني تيمن رسول ألقن كرا فرع كلامين بسفرات ألقن من نكره ميساف منهج لكم دينكم ولي دين كلامين دين كلامين شركا كفرا كلامين كنت كلامنا ولي دين أدي تيمن رسولا دين ما الله بابا له دين كلام شريعة لو بتأخذ صريحكم إعلانكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فانوجي لو بتي متر صحابي نوفل رضي الله عنه ومداروني حديث في القرآن اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك الله أكبر ندانغو شوه قل يا أيها الكافرون مسورة كياغن نداش شركة كفر براءة يلان كروني رمتي ويري سورة كيف وغنتو مෑන් අල්ලාහ තිබා ඉඛලාස් තෙරිවා කමුග අල්ලාහන් ඊමාන් වා කමුග අදි තාගූතුන්න කාෆරුවා කමුග ෂයිතානායා කුෆ්රා ශිර්කුගේ එම්මෙහා ෆරාත්තක දුරුහලිවෙ බරියවා කමුගේ ඉලාන් කොෆි මීහකි තෙදුවරි මුවහ්හිද් තෙදුවරි මුමිනේ ඒනේ හාලතුග නිදනී කොන් හාලතෙග්ග ඊමාන් කමුගේ හාලතුග ශිර්කා කුෆරුන් බරියවෙගෙන් වා හාලතු මී අල්ගොන්මෙන් මුස්ලිමුන් رسول الله صلى الله عليه وسلم ගේ අරිහුන් අදි අකීදාගේ තෙරෙන් ඉඛතියාරු කුරංජේ සුන්නතේ නිදායරුගා කියම්වස් එහෙනි අබදුස් අලා ශිරුකා කුෆරුගේ සිෆතකා ඒගේ අහලුවරින්ගේ කිබන් බරියවගෙන් හුරුන් ඊමාන් කමුගේ හකීගතකි رسول الله صلى الله عليه وسلم අදි වෙසෙතන්ගේ මෞකිෆ් තකගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි මන්හජ් اختيار كرم أمر كربا فبي وتن كلام وحي كربا وهم بس كل جواني وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما عمل وأنا بريء مما تعملون كافر مشرك كليك فانونج دعوتا كليك فانونج بس فلو أدناها إنكار كفينما كليك فانو يدار واشي فقل لي عملي ولكم عملكم تمن كليك فانو شيء تمن كليك فانو جدينا تمن كليك فانو عمل كلام كورا كم كوراش تمن كليك فانو كلام كورا كن تكون بريء وجم ما كلام بس تمن كليك فانو كورا كن تكون بريء وجم هم بما مؤمنون جه بحكي كوبات ما الله مؤمنون جه بحكي كموجا إعلان كورا واني مفدا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم هرمنا جه عملتا كلامنا جه عمل هرمنا التوحيد الله جه شريعة كلامي كوندكو علكنكم كلامنا شركا كفرا كلامنا جه هذه توريها كم هرمن هم مها كنت تكون بريء وجمع صريحكم إعلان كرا إبس أولوال من نتي منافق كمن ندكا صافكو كفرا شركم بريء وانجه استثناء حالة أتودان ميها نكمتي ضعيف بالك شي حالة إنا نفس نوركا تري كم هوري مشركون تريجا ولن جوني هم بجيا إنا بيرفوشون رحمة تري كان دكاء نونيا عداوة تري كم ندكا هيتو جابس حالة كفرا شركو جاهل ورينا لويبا جاك كان دينو مكي جائز كمن نون أديكي إنجي نوركا تري كم رسول الله صلى الله عليه وسلم وداعي النبي حقا باطل وكي كربو متك حقا باطل وكي كو تفاتو كدين متك هنون نما توحيد جه إبس بينو مني شركا كفر مسوني طاغوت جه حكم تكا الله تبارك وتعالى جه حكمه شيطانا جه إمها خيال تكا وسواس تكين إبس جنما الشريعة النوتة دينك جه إبس أجنك هم بما الله سبحانه وتعالى كلام رسول الله يشاء مؤمنون ورب ربار ربا فواكم مي كفر شرك أهل ورنا إبا من عمل تكا ورب ربارية ودوره اللي بجنهور لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة التوحيد مدينو بينغا مدينو أصل كم جوا مي كلمة تحقيق واغتكي مي كلمة عمل كريبه مهم بيكي مي الله عن إمام كلام ذلك لوبي كلام لوبي وعلنا قلوم بحتة كلام كافروا كلام شريككو كلام دينو مو نبرة لا كلام عداوة تروامي هنا إكباريو طاغوت بريو شيطانا كبان بريو
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الله طاغوت شيطانا يا شركا كفر قاهل ورين كافر امها كفر شركا كافر الله إيمان وجميها أي تدوما غهر ميها كي أي خنداعن ندان أولاد غندي غهي فهتاعن واميها كي هم إفدا جاهلية تجمعها حكم تكا شريعة إنسانا دوره ليه بريء وانجه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تباميهم جاهلية حكم مدنيه ما أن الله بابا لبي شريعة إكلان حكم إكلان رسولا حكم تباميهم نورهنيه شك نجتوجا مؤمن إباميهم الندين الله رسولا حكم فيها الله رسولا شريعة فيها إباي هيتوجا إيمان كان يقين إيمان كما مدوجا شك نتي إيمان كان فكا فيها باي كان الله حكم ور وكين كون حكمه ما تيجي فوريه مواني شك نه إبس آدم قدري حكمه الله حكمه كور فوريه ما ينوان هم يفدا بما بجن إسلام دين الله جم دين في واحد هوريها دين تكون إنسان بريء وانجه أنا مؤمن كم جوام بينون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى أنجواني إسلام دين في يوا إهن إبس دين هودا في ميهكو إهن إبس ديني اختيار كف ميهكو إهن إبس دينك ودج ميهك كيبان إكن قبول النوان الله سبحانه وتعالى إكن ميهك بولا لا ردك ربان إهمي ما لو تأخذنا إسلام دينه بدتي علم ورين سلف الصالحون إبيكالونge منهج جاتبي سنة جماعة علم ورين ورثافكم من مسألة بدارو فبي أقولون الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بدارو فوني واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا إلا بالكفر بالطاغوت دناش إنسان مؤمن كم جنوانه إن الله إمام ما إكوجا طاغوت كافر نواها هندا شيطان كافر نواها هندا شركا كفر كافر نواها هندا إكن كما بريء نواها هندا إهم ما مسألة كي ورثافكو مسلم ميجات منهج اختيار قرآن جه قلت إيمان كم تيجا ثابت وتيب متكا أدي كفر شركون بريء وين إعلان قرآن جه أمي هذا بوتي أخونا أختون مي مسألة كي مؤمن عندك لوبيون كافر كفر جاهل ورينا بريئون نوتا لويبا عداوة تريكم مي مسألة كي مي ألغنو من مي زمانو غنوتا هن زمانه کے اسلام دين أو مسلم فشاعن کے دكاعن وله واها كأنه مي عداوة تريكم کے فيشما ميجا طبيعة ميجا حقيقة كي كباتو مي ورق جينا فهارو ورق جينا بايكا غولي فواكمه හිතාමයි කි මුස්ලිමුන් නම් ඔලේති වෙහෙන්න ඕනම කාෆරුන්නක දුවහ කොස්මි ගහගීගත නේංගේ නේ යබෑ මිහුනක අදාවත් තෙරිබයි එහෙම වීම අබදුස් ඉස්ලාමුන්නා දිමාලා මුස්ලිමුන්නා දිමාලන් හුරිහා තුහමත් කානුබා ඉෂාරතක යබෑ මිහුන් කො මුස්ලිමුන් බදනාම කොන් හදනි ඒගේ තෙරෙන් එම්මෙ බොඩු බදනාමකි ඉස්ලාම් දීනකි ටෙරරිසම් ෆතුරා දීනකේ إسلام دينك عدواني حملات دينك إسلام إنك بربرية تجبايك إسلام إنك رحمة همدر دين نبايك ثلاثة هنغرام كورا بايك عداوة تريك مغوالا بايك هم بيما أنيا ورين رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك مي باطل بيكار تهمة واني أرواف أدي إكان جندني إباميهم فترم لو بيت أخوني مي عداوة تركم جه حقيقة كي أدي ميتي فشيجن عدوها كي مياد النون وات إسلام دين أو من نون مي عداوة تركم فشون عدوها كي إسلام دين غوا كفر أو مو هم بيما ورقنا مشركون ورقنا كافرنا أولون عرافة واكممي إبامي هي قراني كفر أصلكي إسلام دين أو من همانو جهون فدوني نون إسلام دين غوا كفر شرك أي أما عداوة تركم ما همانو جهون فدين فشي هم بيما إما فرتم عداوة تركم من إنسانية إعلان كوري كاك شيطان آدم عليه السلام وفدوا الله سبحانه وتعالى كليك فان السجد كرما أمر كرم كليك حسد وريكما رولي وريكم اختياركم أدي آدم عليه السلام كليك فانو كداري فسكولو بابا كرما عداوة تركما إبامي هم مغفرة دمان الله حضرتك هواك وعدوي مي إسلام دين أو مي كمتو نون مي كفر أو من ذي كمه آدم عليه السلام كليك فانو كداري فسكولو الله كيكون تكمو
ekalaange diin matiga sabitu etibi evves shiruke kufrenne Allahge shariye ekalaange diin ekalaange ikkawanta kurun oti ehin evves echenne ehin namois shaytanage masakken ena kamiyabu ikon erako eta zaman take fahu emme fahu nuh alayhi salam ge gawmuga taqwa ver salih bayge namuga ebayko Allah subhanahu wa ta'ala shariku kon ebayko kalange magaman ufula shirku ufeddumun mi adavet terika maroli verikan ufeduni ehmbima abadues qawmegga nuata mujtamegga hamanu jehuma adavet terika ufedeni shirku ama tauhidaki adavet terika magwachanon tauhidaki sulh maslahata gwache tauhidaki ittifaqa gwache ei man Allah khaliqun tarskalange alkan kur nuh alayhi salam Allah ekkawanta kurang ekalange shariku nukurang gowalima kombain adavet teriganigin ekalege faana duttura ko ekalege faana aniya ko nuwata ekalege faana iman wa mihunna undagu kuri Allah iman nu mihun kufra shirku ga matiga tibi mihun shirku du nukuram vegen kufru du nukuram vegen iman kam gahul werinna jessun kurani abadus ehmima emme fahum rasulunna iman wa mihun gatulu kon nimmalani nuwata ebayko e gawmakum beeru kollani nuwata man Allah ge kofa askin kafarun halaku dani minun gotaka islam me duniyage tarikh ge evves hadisa en rasulullah sallallahu alaihi wasallam man Allah ikkawanta kurun hamekani goale ekamuge maccan adawa terive ruligadawe ekamuge macca kennu kurevigen ekalege faanan iman wa huriha emmena boditi azaba dutturadini kombai mushrikun muslimunna ebaminga qawmu dukofa makka nukumege madina hijra kuran jehuni ebaminga haqqutan hodumattaka kandi uran nere damagan jehuni kiwegen mi mushrikunna kafarunga aniya verikam ehmvima iman kamen num evsalega islam kamen num mi adavat terikam aslaki kufra shirk eti ama abadus adavat terikam ufedeni ehbima Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun nan ikan dasko devwa ekama tambihu devu gotum mi masalaga miha tanawwas ko miha boduko wara gina ayata bawa labwa fawani edanu Allah subhanahu wa ta'ala gotum in ayate ga wahi qur'ane innahu lakum aduwwun mubin mi shaytana adawa tirkan gena miha meduga ene kitaba mi hunata faalo gen wa adawa terike ene enage jamaayen enage wali verinnaki adawa terin hembima e adawa terin visnan jehen kalanga wahi qur'an inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هم كشورون شيطانا كي كلام النبا عداوة تركي تبع من دشمنك هم بما كهينه هدن جهني إيه ندك لوبي وامبي إيه نياجن ألقون بنقولن جهني إيه نياهدي مويا وان جهني نو فاتخذوه عدوا إيه عداوة ترين إيه دشمن هم بما تبع ميهم بس إيه نكى عداوة تري كموجا دكيش إيه نكى عداوة تري كموجا هداش إنك دعوتك كبا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إنك جماعة دعوة دي جوا ميهم إكو بارتي هذا هذا نكى كورا إنك جروب بدو كوراني نارك جندم لكن إنك جماعة بدو كورام هم بما مؤمنون ورا نركاتري كمي إبامهم قادا وترينا جاه كلهم بينهم بيفومكي إبامهم نا لوبيهمكي هم بما مي أدا وتري كان شهرك كفر أو ege sababun insanun debeka baawegen diyai mushrikunnna mu'minunna baawegen diyai kafarunge tafatu baawettaka ege categories-take ngulunas ei ekacce anek kolum mu'minunge teregaves mihum mazhabu hada mihum group tan hada baakura masake kurinames hagigatuga iman kamaki ebbayen ehmwima Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min man Allah kalemen ufeddevi tiaba mihunge teregawani mi de party kafarunna mu'minun hello weta khunne algon men mu'minun mi manhaj wara ragala denikannanche muslimunge terega party take nonnana jamaat take nonnana ekako anikaka adawe teriwe ruliyannanche mu'minunna ki ebbayen anebbay ki kafarun mi debay kam man Allah mihum basawa fawani mi debage meduga abadues adawe terikama ruliveri kan ufedi fawani hembima ilmu warin istilah gota beenun kurawwa bas fulay al kufru millatun wahida كفرك ام ملته كفرك ابن بفابه مساله مشرك بيس بود
mushrikum vies hindum vies buddhistum vies nota sikum vies nota yahudi nasoran komme namek kiyas al kufru millatun wahida kufraki em millatin ehni eba mihunna ki walladina kafaru ba'dhum awliya ba'd kufuruge sababun kufurattaka ebbe ko anebbe ge lobi werin emihun ebbe ko anebbe ka gulun ove ebbe ko anebbe deke lobi we kiwege man allah kafaru mattaka ekalange adaweteru mattaka ehem wima mu'minunge macca wajibu wegen be eba mihun wes em millat ekkamu gawan ehem wima algon me bunani al iman millatun wahida kufru em millat ekkamu gawa fadan iman kiwes em millateke iman ga ahlu werin wes wanje heni em millataka she wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd man allah ehem wima ngoni mu'min firenunna anhenunna mu'minunna kibbe ko anebbe ke wali werinne lobi werinne gaati mage be ko anebbe kan ihtiram kura eye hagigatu ga rahmat terinaki em halawoti akhunna akhtunne algon men ehem wima mi manhaj wararangal algon menge hituga algon menge aqida ga ashganno je maaneki muslimunna kafarunna deetirege onna adawat terikamaki evves halegga miyadu iman kama aqida ge adawat terin muslimunge terega ves bay munafiqunna nota mustashriqunna munta iman kamuge haqiqan olwadan ole bay mihum bunahen iqtisadi masale nu siyasi masale ves nu bimuge araru mumen ves nu mu'minunna kafarunna deeterega miwen hamanu johuma ki aqida ge hamanu johume deenu ge hamanu johume ehem wima falastinu ge masale ki bayen islamunge terega islamunge namuga ole bayen mihun ei deeni kamen nun kaman hada ei hamaykani bimuge hamanu johume kaman hada dakkani ei warbodu olwadume ei deenuge kamen hamay fadan islami huriha gawmutaka deifawa emha hamalataka kiwes dushmanunge huriha bawataku ei deeni masale aqida ge masale ehem bima ilmuwari midalwani kafarun yahudinna nasara muslimunge gawmutaka bintaka de emha hamalataki ei islami jamaata mu'minunge jamaata idikola de hamalaike ei aqida ge masale ki aqida ge adawetri kamattaka eba mihun qura hamalaike eba mihun qura hanguramaike evve salegga emihun beerufushun dakka ehen kahala wahaka ke siyasi masale nuwata iktisadi masale gotuga dakka wahaka ei kinun haqiqataki ei dini masale ehem wima algon me mu'minun nuwata muslimun na manakame dunyawi edun taka mikhala masale tanneku hebe algon men ves bimattaka gawmattaka naslattaka evves mihe ka adawterumaki hudda kamennun adikiye kafarunna mu'minunna deetere onnanje hamay kani onna adawateri kamennu wata ruli veri kamge haqiqataki iman kama aqida mi haqiqa mi kam warafuri hemen algon menge hituga onnanje hena algon menge aqida gonnanje ballawa nuh alayhi salam farige rasulullah sallallahu alaihi wasallam hama man allah fanuwi huri ha rasul be kalunna muslihun etiba man emmeha be fulun aqida akhlaqa adaba insaniya wanta kamuga emme man insanu ekamako e huriha insa e huriha man rasuluna nabiyunna emihun dekkiha ahwa emihun dekkiha adawetri kambala hama efada rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuga miyada hama e adawetri kam emanaga egotuga datur kuramun yannani islamunna huriha zaman takege muslimu gawmutaka wamunda aniya algon menge lomatiga miyadu tafatu tuhmatu tawga tafatu doguwa hagataka echi bunege media ga makara rewunta rawagen muslimu emmeha islam dina hewede komme miha ei rangalu siyasatu daane vies nuwata teduweri ilmu weri vies islam dinattaka rangalu gotuga rangalu haqqu aqida goa dawatu de da'iyak kamuga vies rangalu niyatuga islam dinattaka masekura komme jamaatege boda mi terroristunne mi fituna fasad ofadda mi hunne mi yoni kame kura mi heke kiyage eba mi hunge ngos hayyarko dushmanunge jalutawani mu'min muslimunge ilmu werinna kiyawa kudinna muslihun ala furaf kon kamaka hedi kommes dogu dawwa bodu galwa algon fene miyadu algon menge gawmuge halatu hori algon menge siyasi leaderunge tereinunto algon menge dawatu de algon menge ilmu erina algon menge heo kantattaka gowa islamun he helun teri kuruwa mase kura mihunge boduga boditi badunam tan alwa e hadan ghairu muslimun nang hiterum gotu kumbay kariga me bunani divi rajyege sheikh divi rajyege ilmu ere note divi rajyege maslahat taka masek kora mi ke mi dakkani hindustanan india en america mi terrorist ke mine ki mi hadufana ala fori mi ke mine ki me ni kame kora mi ke ko ba to benu maki
mi algonumen mi wahaka dekkiyes nu dekkiyes mikama samalukama genes nu genes eba mihun qur'ani kame ehmi ma mihatana islami gawmutawga muslimunge leaderun lavva muslimu ilmu erinna muslimunge terega islah kurma masake kura rangalu visnun huri rangalu teduweri ikhlas eri evves mihe ku teduwijia emihege duwas duwale wattaka masake kurmundani miki nunto adawet terikamaki migi nunto ruliweri kamaki ade mi hagigate mi man allah algon mennan anga muslimunna helun teri kuruwan e kalange beenu odi gannawa fa irad kurwa fa kamaki e mu'minunne muslimunne tiyabami hun helun teri washe kafirunna mushrikuna ki timang ilahu ga adawet terinne ehmi ma tiyabami hun ebami hunna ki tiyabami hun lob werin kamu nuhadash emi hun duha ko tiyabami hun naka hevenne de mifada adawatteri aniyaveri mifada islam dina jessum kura gellun de bayaku algonu men kihine to ebayka meduga ei harumenge lobiwerin kamuga harumenge gai bayk kamuga harumenge best friendun kamuga harumenge dili dostun kamuga yarun kamuga hadagen uleni shakkenne mifada mativeri aqida egga efada na insaf gotakan allah subhanahu wa taala efada kamukan hudden udevwana hembi madogote akhunne mu'minun fiyawa muslimun fiyawa ehen din tawga holweri mushrikuna kafirunna ki tibage emme gam mihun kamuga tiba nasrude tiba ebayka kuga ole ebaykataka qurbani de tiba ebaydeke emme lobiwa emme rahmatikam bawa mihun kamuga heduma ki man allah ga hadratuga warab bodu haran kame adikiyen ei kufruge darajayen insana da waruge kamen hemi allah subhanahu wa ta'ala mu'min takunangawni la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مؤمن إبامي هنجي أخو مؤمن فيوا كافر نكي إبامي هنجي ولين كمغا أولياء كمغا نهداش هداك النوان ميغوتا كنت كوفي ميهكو maaneki mu'minun duko muslimun fiyawa ghairu muslimun naki tibage lobiwa mihun kamuga tibage emme gam mihun kamuga hadafi mihako falaysa min allah fi shay man allah ga hadartun ene evves kamenu evves udrenwe allah enage kibam bariya wodigannawa adi ena allah ga kibam bariya wegembe illa an tattaqu minhum tuqa ضروري حالته انسان بيروري حالته گمي كوريگا سالون اشاره كوري بدا استثناء حالته گمي هبو بيرو فشون هين كم دكاين كم اتريك فشون هينگه ايمان كم عقيداگا وكي حالته گا حرمكي حد كم انون گتكنو الا ان تتقوا منهم تقى اهم الله سبحانه وتعالى عامكو كافرون كي تباگ لو ويرين كم گا هدم بنا كروا هندوگا ايگه امها باوت خاصكو گنگوا فوني گتون insanuna muslimunna mu'minuna emme nurakkateriwa eddimalaki yahudina nasorange kan ei mushrikunge kanta ma saafu ekam bay muslimunna emihun ole yahudin ole bay emihunna nasoran ves ole emihunna ki ahlu kitabin wiya rasulunna iman ba bay fottakun ves iman ba bay adi qur'anan iman no vis ehmbima emihunna ki ma gab bay gotuga bay muslimun hi kore bay muslimun hada ekamako lobete akhunne islami shariatu ge anehem bay masalataku ga mushrikuna yahudinna ahlu kitabinna tafatuna mi masala ge bes tafaten mi masala ga wakin khassako eba mi hunge nurakka terikan visnanje allah subhanahu wa taala anga afebe kalanga wahi korone ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum فإنه منهم إيه إمام بمستكون تيابامي يهودينا نصارى نكي تيابامي غاوليان كم غنو هداشة يهودينا نصارى نكي تيابامي هنگ إم لوبوا إم رحمة تري إم جامي هم كم غنو هداشة إمي هن نكي إبّي كون إبّي رحمة تري إمي هن رحمة ترواني إمي هن جمي هننا إمي هن إخلاص ترواني إمي هن جمي هن إمي هن دعاء كويس مؤمنون كإخلاص تري النوان ومن أدي كلام وهكذا ومن يتولهم منكم فإنه منهم تيابامي هنگ ترين إيه ميهكا ميغوتا قولون بابا في ميهكا تيابامي هنگ ترين يهودنا نصارنا غير رحمة تريكما لويبا همدرديا نصر دين موغي مي خاص رحمة تريكا موغي قولون قولي في ميهكا إيه يمي هنگ ترين واميهكا إيه ميدينو غهلورين نون إيه ميغي ترين واميهن نون
ena boluga takiya ali namo ena miskitan eri namo ena komme goto kawul namo eba mi hunna ena sirru gulum bawa eba mi hunde ke ena hawada lobi mi ei emi enage rahmat terin kamuga ena ikhtiyar ko finama ei emi hunge teren wa mi ke me Allah angawani mi ki elmuweringe bahenno mi ki algon menge khiyal nuwata fiqh nu mi ki islam dinu ga khilaf ufedi fahuri fiqhi masale nu mi ki mi aqida ga masale mi usul ga masale mi dinu ga masale ehme Allah subhanahu wa ta'ala min rakateri biruweri masala miha saaf ko tafsir ko algon men angawa fami wani eba mi hu mu'minunna nurakateri kan hori bay mu'minunna adawateri kan faalo kura bay ege tafsilu kirte qur'anuge ga rabbodave etere en ayatan algon hadis kiyal de nami mawdu kalanga wahi kuramani ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا عالم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل منهج ورصاف کو ورف فوري هم ما الله بيان قرآن ميجي بس ميه كان إشكالين غلوان من نوجن في فمبرا هم بيمكن وحي قرآن إمام بيميستكون تيمان الله جا عداوة ترينا تيبام هم جا عداوة تري يباي الله جا عداوة تري كي مؤمن جا عداوة تري مؤمن جا عداوة تري كي الله جا عداوة تري تيبام هم جا ولي ويرين كم جانو هداش تيبام هم جا يارون كم جانو هداش tiba emihun emihunna lobi ge muamala kon emihun deke lobi ve hade ekama ko emihunna ki kombay tiba emihun ge gata man Allah fonube mi haqqu dina kafaru e fati bibay eba emihun ge adawat terikam ge sababu kirti rasula ya rasula ngima vi mihun tiba emihun ge rashum ber kolli tiba emihun konkushaka tiba emihun ki koggen eves kushe koggen nune an tu'minu billahi rabbikum تيباميهم ربك الله بناتي تيباميهم إكوان تفراتك كلام جي بناتي تيباميهم تيمام من على القرآن الله شيء بناتي كرور كلام جي قبول نكراتي إنسان على القرآن نكراتي نوتا تينيتش كان على القرآن نكراتي نوتا كفرج شريعة نجناتي نوتا إدك لوبي نواتي أي هم يكن الله أي ربك مجا أي إلهك مجا بناتي أي عداوة تريك تيباميهم تيمان الله حتكا تيمان الله کے مگوگا ہجرہ کو جہاد کو تیمان اللہ کے دین حتکا قربانی دے کم گوانما تیمان اللہ کے لوبی بینم وانما ابامیہن سررن وگوگن امیہن لوبی کے گلن باواش غیر رحمت رکن واواش انو عام انسانی طبیعت کے تریگا انسانی اصول کے تریگا میسمی ہونا گلوے نے کمکو ہتو کے لوبی ویری کم ہتو کے لوبی ویرین کمگا ابامیہن خداش تیمان الله دنا وڑی گننمے تیبامن سیرو قرا کنتکا تیبامن فال قرا کنت میگوتا کنت کوفی میہ مانگی تیمان الله گا عداوت ترن کی تیبامی ہونگے لوبی ویرین کمگا میہ کو ہدافنم ای کھڈ اڑیگے مغفرتی فوا میہ فقد ضل سواء السبيل نهري تدمغون كسالا فنهري اكم مغفرتی فاینه کی وسالے گا تدمو غفری میہ نو ای مالوبے تاخنے كافرون دكي لوبي ون الله سبحانه وتعالى نهي كربا فميوا لوبي كمكي اي الغون من ريغا واهك دكي مؤمنون نتكا الله كلام رسولا مؤمنون مدغا اوننجه خالص لوبي هيتوغي لوبي خاص لوبي اي لوبي غاكما غلوما امون نصر دينما اي تريكم فور كو دينما هريها غتكون تيباغي غامي هكمغا هدو ميميادو ألغون منجي حياة ألغون منجي مسلم جا مجتمع تك بلالا فينما ألغون من كي ألغون من كي جت وبناري الله جا من نجوا كلام جا أمر فرط مهيري هوري كوني كم ألغون منجي حالة هوري مسلم مجتمع تكوجا هوري ها غتك كافرون جا لوبي جا إبامي هونجا مولكما إبامي هونجا بيسنون تريكما إبامي هونجا ماكما إبامي هونجا ماتيفريكم مي هونجا هيتكوجا انتهاء غوسا إيه لوبي همي هون وله ها غتك غولني همي هون جسها وتر جسها emihunge diriule gota emihun hinga gota emihun wahaga dakka style emihunge huriha kamen algonu menge suwaruna muslimunge mujtama tawga muslimun ikhtiyar kuramanda e kochitto e baydke lobi wima wagon e bayge huriha kamen nagan
kiha boda farate deke lobi wima to ena hedunla gotan hedunla ena ule gotan ule enage style enage wattaran ena lobi kura echisal lobi kon ena ede kantattan edi mi hisabad dan ehmima eba mi hon oriyamun ule ti oriyamun ule mi muslimunge mujtama tawga wamun da kanta kennunto kafarun oriyama ule tiwe e gotan oriyama ule mi muslim hollywood ge star tibe gotan Bollywood ge film star un tibe gota nuniya Europe ge kuliwar kulun terina e star un tab balagen emi hunge joziya emi hunge dida algonu menge hitabola godadiya koteriya sitting room kara ule huriya tanegga emi hunge photo ya nannama echi kumfata qurbani to muslimun mideni kumbayaka yahudina nasarana mushrikun mi lobi ge sababu muakame Allah subhanahu wa ta'ala kandalige nahi korawa eba mi hunde ke lobi uma eba mi hunge huriha kame balagato islami shariyatu ga nahi nu koreve kantata ken ebuhuri insanu ge haysiyatu huriha men navs egge vedane kamen ekam ko lowete akhunne eba mi hunde ke lobi ve eba mi hun lobi verin kamuga ikhtiyar kuruma ekama dalil kura kantata kuruma ki warabbodu nurakade warabbodu gohe kivegen to Allah subhanahu wa ta'ala mi masala eha bodu masale gotuga eha ahammiyatu kam mikama debba fa mi wani komme swaraka algon menna mikan engijje henna moes khassakon Allah subhanahu wa ta'ala sababu bayan kurwa fa wa sababu ta wes algon men kuda kon handan ko lumaki muhimmu kam egotu loboete akhonne Allah subhanahu wa ta'ala mi masala muslimun kafirun deke lobi bumuge masala eha bodu masale gotu bayan kurwa ekan eha boda eha harukashi kon nahi kurwa fa wa sababaki ei Allah mu'minunga adaawat terin ehwima ebamihun kitamme riti munakage akamu gavis emihunge dappila kitamme diluwa fa ebamihun kitamme hevifa kitamme baawaru mudalen hushayli namois algon menna fennani beerufun ehwima ghair muslimunge faratu muslimu mujtamatakan anna mudaluge ehitaka larige ehitaka kaabo takiccha bes farwage ehiterika mi algon men emme beswaran ufa kura kame war rangalu mihun kura kame ekamaku eba mihunge hituge niye denawadi gannawni Allah hembi me kalanga altakuna angwa devva eba mihunge mi munafiq kama mi makaru erikam fala arwa fawani ghair muslimaka ecche dinumaki masalenu muslimaku ghair muslimaka ecche dinumaki masalenu ekamaku algon menna olige nuwane kafarun mu'minunna heo nedenek eba mihunne mu'minuna ka heven neden eba mihun ecche dinas kamek kod dinas koddeni ege fahatuga waran noba edumen ovegen ehmwima edun algon men nuwane balaganegen eba mihunna rahmat terikama lobi otun gulunima wagotaki eba mihun de kommechigga hifani eba mihun buna komme kamege badaluga koddeveni ehmwima Allah subhanahu wa ta'ala emme furtama masalam ferigem mikam bayan korabba fa kadanga angwa fa wani wala tattabi'u khutuwati ash-shaytan إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تيباميهم شيطانا في ورتك التبانواش الله إيمان واميهم في ورتك تباوج النوان أي شيطاننا شيطانهم ولي وري إنا قواني إنا دعوة ديني كونك مكا فاحش كنت تتكا نبا كنت تتكا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطانات يباميهم wa'udu kurani shaytanat yabami hunna wa'udu kon tiyami hunna waswas diye hadani konkamakan enay amur kurani hagigatu faqir kaman nikameti kaman ebbe sale gati yabami hunna kuriyeru men edigenen nu ehbima kafarun mushrikun Allah ge adawat terin midinu ahlu erinna komme sababaka hedi hewkame koddi faane hennama sebami hunne hevenne dene ebami hun edeni abadu es islamunna deragoin ehbima Allah subhanahu wa ta'ala mikan eha boda eha harukash kama ekuga nahi kuraba fawani ekadange mikan angawa wahi kuraba fawani ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina yunzal alaykum min khairin min rabbikum e mu'minun neti ebami hun dannashe ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina ahlu kitabinge teren kafaru mihun yahudina nasara adi mushrikun eba mihun eggotakavves nedeti eba mihun nan heve Allah ge hadratun ti eba mihun na evves hewkame bawa levekan evves hewkame libekan emihun nede emihun edeni konkame wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim ahlu kitabin ge teren wara ginamihun ege teren ginamihun lobi kure ba mihun ede konkame
emihum vishkurani emihum beenum wani muslimunna konkamevwa law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara tebamihum mi mativeri dina wanuma fahuga iman kama fahuga tebamihum kafaruwan ei emihum beenum wa kamaki kivegen emihum alugonu men kafaru kuran eha beenum wani hasadan min indi anfusihim ebamihum ge hituga wa hasada veri kamu ebamihum ge bappa ebamihum ge bafa bodu bebe ma emme fortamudu hasada veri wi shaytan ema hasada veri kan yahudina nasara mushrikun ge hituga abadu sunnana hembi ma ebamihum beenum wani alugonu men mu'minun kafaruwan එහෙන් එවස් කම මෙහිම් බේන මෙන්නුවේ මුස්ලිමුන් නම් හුරිහා ගොතකුන් ගෙල්ලුන් ලිබෙන් ෆකීරුවන් කාෆරුවන් එබෑ මෙහිම් නිකමෙතිම වද්දූ ලව් තක්ෆුරුන කමා කෆර් ෆතකුනුන සවා එමිහුන් කීවේ කම ලෝබි වනි වද්දූ එබෑ මෙහිම් රුහණි එබෑ මෙහිම් ලෝබි කුරණි ලව් තක්ෆුරුන කමා කෆරු එමිහුන් කාෆරුවන් එතිබ ගොත තියබෑ මෙහිම් වස් කාෆරුවා فتكونون سواء يا بامي رمين فر بس فرقن تفاتن එමිහුන් ලිබුන් හුරිහා ගෙල්ලුම කලේ වෙන වස් ලිබුනි එයි එබෑ මෙහිම් ගේ බේනුමක් ehbima minu bareyun lobeti akhunne allah angawafa miyoti mikan miyadu duniyega kantata mamundawge bala komme insana ka fennane eba mihunge dulum faalu wejje eba mihun safu ko eulanu ko bune misala ka bala missionary ge mihun christian deenuge nasara deena veddumatta kanuni e deenuge missionary e deenuge dawatuge mihun fonuwa eruga eba mihunge bodun safu ko eulanu ko bune bune fawani adi bunamun dani tiya ba mi hunge wajibaki muslimun christian dina veddumen nune ko ba mi hunge wajibaki tiya ba mi hunge wajibaki muslimun mi dina veddumen nune tiya ba mi hunge wajibaki nota tiya ba mi hunge masuliyataki muslimun ba mi hunge dinum beru kollume muslimun ba mi hunge dinum beru kollum mu'minun mi dinum beru ima mi hunge maqsad hasilu ehni nasara dinaki muslimun edina wanuma eba mihuna libigema sharafen nune nasora dina wanuma ki warbodu sharaf eke e sharaf hagwegen nuwe muslimun nahemi mihun midina waddan noleshe eba mihun dinu beru kollima nimun eitede algonu gabulu kuran gamus algonaka sharafen nun edina wanuma ki ei hisabu akur dolannenge bayge dinaka wanumge kon sharafet toti ekko kanda gunakon gellannenge bay ehbima ewaruge deenaka wanumaki algonaka sharafennu adi mu'minun nave sharafennu ekaka tine waki kuran nenge bay ehbima eba mihun kiban bariya wanjehe hama ifada eba mihunge siyasatu daanu eba mihunge verinna hanguramaage verinna bodeti leaderun eba mihun faaluga saafu ko bunefi timannamen muslimunge gawmutakan araga mi kura hanguramae ki mide hamadayaki miki timannamenge deenattaka kura hangurameke mi solibi hangurameke mi deeni hangurameke mi humbuni eba mi hun ulanu koffi haqqu balam beenuwa mi hujjagus bala eba mi hunge bastakai chi ebuhure record wefa ei haqiqataki ewa kaman allah angawa ehwima iraq din hamalaya kiwes eba mi hun islam deen din hamalaya विसारे का सद्दाम हुसैन दिन हमला है नो अफगानिस्तान दिन हमला है कि वैसे इस्लाम दीन दिन हमला है अफगानिस्तान दिन हमला है नो नूनी उसामा बिन लादेन दिन हमला है नो एहमीमा अमेरिका के लीडर उन साफ को बुने फे बोरी अमेरिका के अदावत तेरी नो अगर अमेरिका के अदावत तेरी की उसामा बिन लादेन ने नो ने अमेरिका के अदावत तेरी की इस्लाम दीन है ए तेदें ए हक की वैसे इबामी हुं कबूल कुरागो तुगा उसामा बिन लादेन के मसले नो में उड़नी किए इस्लाम दीन एहमी मैं हुं बेन वनी इस्लाम दीन दुवाला इबामी हुं बेन वनी इस्लाम दीना हंगुरामा कुरंग ए इबामी हुं के काबा फैमिस हंगुरामा कुरी फदा एकं अल्लाह तबारक व तआला अलगुन में मी मुस्लिमुन ना वर फुरी में अंगवाफवे इक्तिसादी मसले कमुगा सियासी हमनु जो में हल्लु कुरुम के नमुगा नूनिया दुनिया का पीस हदम वेगें दुनिया का सलामत तक मसे कुरुमुगे नमुगा एबामी मीडिया के कम फतुरानी की वेगें मुस्लिमुंगे ईमान कमा एबामी हुंगे हितुगा दीन होरी लोएब्बा जोशा फोरी के वरुगद कम इस्लामी जिहाद फेरिजी या एबामी हुन लिबेने गेल्लुमुगे बोडु कम ए बिरुं ओळवालु में एही हमै कने मी हुं कोरा कम के एहन नुनम एबामी हुंगे हुरिया हमला तक की एमी हुंगे दुलुं एमी हुंगे बहुरुआं साफ को बुनेफा वाफदा इस्लाम दीना इदि कोलंग एमी हुं कोरा हंगुराम එහෙම වීම ටෙරරිස්ටුන්ගේ නමුගා ෆසාද කුරාමි හුන්ගේ නමුගා
ديني واحد كاميهم إسلام دينا قوالا ميهم إسلام دين دي روان مسكي كرا دعينا علم ورين إبس كما كانوا الله فاقن ينقو سيارو قطلاني أكم مرا هداني إيه يبقى من كعبة فهم سكوري كانتا إمي هم يدو يكان كرامون يجندني ألغون من دينو غاتي بين ميا ألغون من جهة ألغون من الله دك دوبي إكلان عداوة ترنكي كوباكان غادي ألغون من عداوة ترنكي كوباكان دانن إيه دانجين ألغون من تبين جهة أهم ما لو بيتي أخونا حقيقة كي إيمانا كفر ميديت دوها كوس إكنوان ميديت شكان إجو تكفس إجلا كان نيرين دينو غا عقيدة بايك كنت تاو غير دانه كم دينا عقيدة ميديت إكنوان ميديت شكي إكتي أنا كتشا إجو تكفس دي ما بايتشنو أهم بيما مي عداوة تريكما تلافلما نوتا هنغورا ميا كهيوري كما لاندو دينون مي مشركون كافرون أبدوس إسلامنا يدي كلا كرامون عندها كم كي إكان عنقوا فمان الله وحي كرام فبي بعور آية إسفي ديا قطن أديس بين آية كمان الله عنقوا فبني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ألقون من يقين هنا بس ألقون من كتيرة كنوتا إسلامي مجتمع توجه بوله كافرنا يهودينا مشركنا إسلام إيمان أمي فاروق كره نينجي بهم وجيه بهم هندانه يقين كره ميها معنى الله عنقوني لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إيمان جه أهل ورين نعم إما عداوة تري إما دشمن كان قد بايك كمغات يبامهم تبدكينه يهودي أدي الله شريك كرامي ألقون وين فين ميدو فين ميت إما يهودين عداوة تري كما يبامهم جه مكرا هيلة إسلام نعميهم ديمون دا أنيا يا جلهم ألقون وين فين نموس لو أدي هوتكاس نفنانه إبس مينجه هي كانوجيكا هنبيما مؤمنون نكى إبامهم جه لولا إفدان أدي لولا ورس بدا إبامهم جه هين هلوان جه باي هين أليكورن جه باي كفر نفاق جه أندير كما إيه دبرو تباعه هي سافوان جه إيرون تبايا الله جه بس فلو جه مانا إنجيني إيرون تبايا إكلان جه وحي كربا فانغوا فمبا كنت تدن إنجيني إيرون جميها كان إيمان كما كفر وكي كورن إنجيني هنبيما يهودينا نصارى نوتا مشركون إبامهم دوها كويس مسلمون عداوة تركما دولن نكران ألقون بين مسلمون مي جماعة إبامهم تباب إبامهم بس قبول كرمت داند إبامهم بس أهم في إيرون إبامهم غير رحمة ترين ألقون من نكي إيرون إبامهم رحمة من هيوتي إما من الله عنقوني ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته ولن دوها كويس إكشيجن واكمن نوانه كمكه ولن لن نوانه يهودينا نصارى كليغ فانا نورهيني حتى تتبع ملتهم كليغ فانا اكون ميهم ملة تتبع وجومتان ميهم ملة تتبع مكي كومهن يهودي كومنو نصارى كومنو سودي بكاروغا علمنو ميهم ملة كي كفر الله اكون تكرون دو كلا كلام شريعه دو كل ما دنگ ميهم روحين هنوني كانوا روحين هنوني أبامي هونجي موقفك كبا كافر هونجي ويسنومكي أبامي هونجي جندايكي أبامي هون راوا نما فواكن الله سبحانه وتعالى أنقافن بني ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم هوريها كافر أي ملته كفرك ملتك أهل ورين دمتي بينه يبامي هوتاين نولانه يبامي نا هنغرام كوت يبامي هن حملا دين هوتاين نولان يبامي هن دين مرتد يبامي هن دين بيرو جمدان ده ان استطاعوا امي هن كولدان وگن وان مي هي گوتاي كان كوريس امي هن هنغرام نو كوفي مون امي هن باليكاش وگن امي هن وان نتي هنوني امي ابدا ابدوس كوممس حملا دين كوممس نمك كوممس تا كان اراتي بين يا أبدوس إسلام دينا أيدي كلام أميهم جميرة وانتا هنگمونده هم بما الله سبحانه وتعالى ميكان ألغون من نبني ورساف كو أنغواف كافر مشرك يهودي نصارى أنجي هوريها باوتك منافقون أيو سيجي باوته إكام ألغون من تري أولي باي بما أميهم تفاتو إبا أميهم جي رأس المالكي مولين بس أولوالو ما كهيوريك إبامين قاتوغاوا هوريها بس إتشكي دوغو كهي مكر إميهونجي ويسنو مغايونا همايكن إتشكي
ಲಾರಿದಿ ಬೇನಗೊ ಜೀಬು ಫುರೇನಗೊ ಆರಾಮಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಉಳೆವೇನಗೊ ಹೆಂಬೀಮ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ತೆರೆಗಾಸಿ ಇಸ್ಲಾಮೆ ಹೆಂಬೀಮ ಮೀಹುಂ ತೆರೆಗ ಸುಳೆವೇನ ಕಾಫರುಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಯಾರಂಗೆ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಲೋಬಿ ವೆರಿಯಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ರಹಮತ್ ತೆರೆ ಎಮಿಹುಂಗ ತುಂಬಿಸಲಿ ಬೇ ಮೀ ಎಮ್ಮೆನು ರಕ್ಕಾ ತೆರೆ ವತ್ತರು ಎಕಮಕು ಮೀಗೆನ್ ಸಲಾಮತೆನ್ನೆಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿರುವತಿ ಕಲಾಂಗೆ ದೀನುಗ ಹಿಫಾಟ್ಟಾಗೆನ್ ತಿಬುಂ ಫಿಯವ ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ರಹಮತುಂಗೆ ಕಲಾಂಗೆ ಮುಮಿನು ಸಲಾಮವಾಣಿ ಕಲಾಂಗೆ ಮಿ ಮುನಾಫಿಗು ಉಮ್ಮತುಗ ಉಳೆ ಕುಫುರು ಫರುವಾಗೆನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ದಕ್ಕಾಗೆನ್ ಕಾಫರುನ್ನ ಸಿರ್ರುಂ ವಗ ಗುಳುಂ ಬಾವಾಗೆನ್ ಇಸ್ಲಾಮುನ್ನ ಲಡುದೆ ಇಸ್ಲಾಮುಂಗೆ ಅಹುಲು ವೆರಿಂ ಹಯ್ಯರುಕೋ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಮರ ಎಬಾಮಿಹುಂ ದುವಸ್ ದುವ್ವಾಲು ಮಟ್ಟಕ ರೇವುಂತ ರಾವ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಅತುನ್ ಲಾರಿಯಾ ಮುದಲ ಕ್ಯಾಗೆನ್ ತಿಬೆ ಮುನಾಫಿಗುಂಗೆ ವಾಹಕ ಮೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಮಾ ಕುರಿಂ ಅಂಗವಾಫವೆಚ್ ರಸೂಲಾಗೆ ಅರಿಹುಗಾಯಸ ಬ್ಯಾಮಿ ಓಣಿ ಮಿಫದ ಗೊತ್ತಕ ದೆಂಗದೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ಅವಹಾರಮ ಫೋಗ ಬ್ಯಾಮಿ ಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ ಮಾ ಬಡುವಾಣ ಹೆಂಬೀಮ ಮಿಯದುಗೆ ಮುನಾಫಿಗು ಮಾ ಬೊಡ ಕುರಿಗೆ ಮುನಾಫಿಗುಣ್ಣವರ ಮಾ ಸಾಫುಕೊ ಕುಫುರುಗೆ ಬಸ್ ದುಲುಂ ಬುಡನಿ ಅಮಲುಂ ವೆಸ್ ಕುರನಿ ಯುಖಾದಿಊನ ಅಲ್ಲಾಹ ವಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಹುರಿಹಾವಿಸೆಚ್ಚಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಮುಮಿನುನ್ನ ಕೆಹಿದೇನ್ ಲಡುದೇನ್ ಒಳುವಾಲಂ ಬಸಕೆ ಕುನು එකමකු එහෙನೆ ನೋಳೇನೆ ಮುಮಿನುನ್ನಂ ಇಂಗೇನೆ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಹೆಂಬಿಯ ಮುಮಿನುಗೆ ಬ್ಯಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಫಿತುನನ್ ಸಲಾಮ ಬಾಮಿಸ್ ಮಸಕೆ ಕುರಾನ್ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم دناتي مباميهم مكرا ويفاري يكون كامياب النوان كم ويفاري إيمان كم وكاعن كيو إيمان كم وكاعن إسلام كم وكاعن إسلام دينا إيدي كلا ريون تراوعن إباميهم دنيا ولا ولون هداية وكالة تدمج وكالة كفر هودون أي ويفاري ميهون نجلون دينا إيه الله سبحانه وتعالى يقولون إيمان بس فادان إم بما دوبي تأخذنا ಕಾಫರುಂಗೆ ಹುರಿಹಾವಸ್ ಮಕರು ಎರಿಕಮ ಹರೇವುನ್ ತಕೆ ಮಿಯೋತಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ಇದಿಕೊಳ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ನಿಕಮೆತಿ ಕುರ್ಮಂಗೆ ಮಿಹುಂಗೆ ದುವಸ್ತು ವಾಲು ರಿಯಾದ್ ವಾಲು ಮಿಹು ರಾವ ಮುಂದಾಕಮೆ ಎಹೆಂಬೀಮ ಮೂಮಿನು ಮಿಕಮ ಸಮಾಲುವಾಂಜೆ ಹೇನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಲೋಬಿ ಓಡಿಗನವ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ವಲಿ ವೆರಿ ಮೂಮಿನ್ ಜಮಾಅತ ಮಿಕಂ eki uslubu eki hadisat ka guligen eki minganda tafsir korba angawni egi tere ngane ayatage kalanga wahi korobani ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إيه مؤمنون إيه مسلمون إيه شهادة كياغنتي بميهن إيه مدين قبول كوغنتي بميهن لا تتخذوا بطانة من دونكم تيباميهم جترين نو مؤمن فيوا إهن دين توجه أهل ورنكي تيباميهم بطانا كم كانوا هداره تيباميهم هيتو يارون كم كانوا هداره تيباميهم لوبي وافرات كم كانوا هداره تباغ لباهو بطانا كانوا فدان أبدو إكوجا ولا ميه كم كا هوريها كم شيء كورا هوريها سيرجع باوري كورا جان إكوريا كم كا تيباميهم جترين ميه كفيوا هم ميهم جترين ميهم نو هدار ودوا ما عنتم إباميهم بينهم وني لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم إباميهم تيباميهم مسلمون جلون دينو مغا فهكن نجهينه كموغا إباميهم إفس دولن ندينه إباميهم أبدو اسمه القرآن جلون ودوا ما عنتم إباميهم بينهم وتيباميهم نكمتي وان تيباميهم داتي وندغو حالوغا ولن تيباميهم وريها غوتكو باليكشيوا قد بدت البغضاء من أفواههم إيه كافرون e dushmanunge dulung mi adavetterikange mihun faalu koffiye uriha zamanege se mihun faalu koffi miyadu es faalu koffi ewa kalgon me ishara kuri qad badatil baghdha'u min afwahi eba mihunge dutakum mi adavetterikam faalu koffiye wama tukhfi suduruhum akbar adit eba mihun nengeni eba mihunge hittawga foruifawa adavetterikan adi maabodu e adavetterikan ekko mihun faalu nukureven eba mihunna ge munafiqu kama abamihum ge nuba makarweri kam ehmima beeru fushun mulin rahmat terin ekwerin ehmima george bush ge eid tahuniya ade islami gawmutaka muslimu werin na rayitunna eid tahuniya kiha furihama kiha lobi kiha ogater insan islami gawmutaka hanguramakon hamaladi duniya ge huri emmenu banu rakkater birweri hatiyar tabbenu koggen muslim jamaatu ge nikameti anhenunna kudaku dinna muskulinna etam million bayako mara gatulu kuramu eid tahuniya
mimi ba mihunge aniya velikama anu ba kamake wama tukhfi suduruhum akbar kalemen nengeni ekama ba mihunge hituga faru ifa adawa terikan adi ma bodu qad bayyana lakum alayati in kuntum taqilun timan allah mi ayat tam mi bayan korwani tiya ba mihunna mikan kam faalu korwa saaf kom mi angawani in kuntum taqilun tiya ba mihun buddhi kureto tiya ba mihun visna fikur kureto tiya ba mihun ibratal libeto ha antum ulai tuhibbuna wala yuhibbunakum ekamu haqiqataki koba ha antum kalemen emihun deke lobi wani kalemen teren baya ko nota kalemen emihun deke lobi we ekamuku emihun kalemen deke lobi benno mi haqiqataki man allah denodi ganwa ba minge hitta kalemen emihun deke lobi wani kam emihun kalemen deke lobi benno wa tu'minuna bil kitabi kulli tiaba mihun mu'minun man allah ba wali huriha fotakan iman we kalang fonu huriha rasulun nan iman we kam ba mihun Allah baawale huriha chaka iman nuwe yahudi injila kan iman nuwe kirta qur'an kan iman nuwe isa alayhi salam kan iman nuwe muhammad sallallahu alaihi wasallam kan iman nuwe nasara kirta qur'an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan iman nuwe ekamaku alugon me mi mu'min jama e huriha fettaka huriha rasul be kalu nan iman be himi makif wegen kademen te mi hunde ke lobi wani Allah subhanahu wa ta'ala kan nahi ku rabban wa idha laqukum qalu amanna mi huriha bawettake hagiga man allah mi angawani tiya ba mi huna baddalu wejjiya tiya ba mi huna ib majlihi ga ishinde wejjiya tiya ba mi hun wahaka dakka fi mun be mi husmana harmas mi mu'minun ne iman wegenne mi tibi munafiqun ge wahaka iman wejji kam ga dawwa kore ekamaku wa idha khalu addu alaykum al anamila min al ghayb ba mi hun tiya ba mi huna durad diyama ba mi hun ga rahmatiringe kariyad diyama tiba mihunde ke anna rulige gadakam eba mihunge ingiliga dagannawaruwe e haruli ade mihun kalemen deke ekabako kalemen mihunde ke lobi wani mu'min jamaata man allah irshad wani kon kamaka qul mutu bi ghaibikum kaliwan vidalu washi i'lan koraba kalemen ga adawetirikama kalemen ga ruliverikama kalemen maruwashi manaki timam me migote dulen qur'ana me allah ekkawanta kurma kalange deen kalange sharia ngiya harmenge deenaki mi deenun timanna men evves halega evves beenuma kataka evves manega mi deenuge aqida mi deenuge usul take dulen kureve ehme ma kaleme ruliyan nya ruliyade ruliya gadawegen marunya maruwambi harme mi mu'min jamaati binjeni migota kalege faanu egotan i'lan kurabwash naboti akhunne ehem wima kafarunge rewun terikama munafiqunge makaru erikama islam deenum beru kurumattaka islam deenuge haqiqe islam deenuge mi man aqida ya matverika olwadu mattaka dakka wahakataka fatura khabaru taka ebami hun dakka dalatakan helligen nuwane kankamun salam wanje hen ebami hun waraggina makara rewun tarawa ekkolun misaila bomuge hamalata demu අනෙක්කොළුම් ෆිරුමමු ડોක්ටරම් ෆොනුවාගෙන් බේස් කුරමු බේස් කොද්දෙමු බේස් ගෙනස් දෙමු කාන් දෙමු අනෙක්කොළුම් තලා මරමු එයි එබෑ මිහුන්ගේ ශියාරකි එංගතුන් ජහාව අනෙංගතුන් ෆිරුමාද අල්ගොන් මෙන්නයි හගීගන් ඔලිගෙන් නුවාන මුමිනුගේ තෙරේග මි ජමාතුගේ තෙරේග එකන් ඔලිෆති බයකු එබ උලේ නුවත මිහුන් ගිනවේ ඒ දීනි මාලුමාතු නෙතුමුන් ඉස්ලාම් දීනුගේ තාලීම් නෙතුමුන් බාගොතින් හිමි එබෑ මිහුන්ගේ මි මකරු වෙරිකම එබෑ මිහුන්ගේ මි එම්මෙහා ගොවුන්තකුන් සලාම වෙගෙන් තිබෙන්ජේ ඉන්සානියවන්තකමුගේ නමුග huriha insaniya wantakamuge terega insanuge terega onnje akhwantakamuge namuga salamatuge namuga globalization ge namuga ekuweruma ebbawantakamuga tafatu dawwa tawga mibami hunge beenumaki mibami hunge reumaki muslimun midinun beru kollum muslimun nan nikametikan hodade ei ebami hum muslimuna hodade hamai kanichki ehmi maluboti akhunne mu'minun fiyawa kafirun deke lobiwe ebami hunnaki tibamenge emme ga rahmatirin kamuga hedumaki warabbodu masale ei kufra iman ge masale rega salgonu bayan kori fada mi masale ki khilafi masale nu mi masale ki iman aqida ge masale mi masale ki insana khassako kafirun deke mushrikun deke mi hituge lobi gatti mage kamuge gulun mu'minun du koffa ebami hunna mi gule gulumaki waran norakate kame miha shirka kufru ge terang ngadana kamin e fada kamin ehem wima ilmu warin mikama warat tafsil ko wahga dakwa fawe algonuge beenu mennun evve salegga
komme masale waki waki bayan ko e masalaga sharui hukum kiya dinumaki hama ifada algon evves halegga jaiz kama kan nudeken ilmi kufu hamanuwa mihun algon mengi terega kafirun deke lobi wani anake deke lobi wiye kiya muslimun kafirukun eba mihun na kufuruge hukum jahedumaki sabaki algon rega ishara korifada kufuruge baha amalu ei huriha emmennaka en hukumen annechennu allah ala de terega onna kamen ehmima bay halatuga waragina halatuga kufuruge basbuna miha amalu kura miha ege beru fushunge mana ene haggu nuwe ena kufuruge daraje nuhinga dan ehmwima mi masaleki nurakka terikam mi masalaga tafsil ko wahka dakkan jeheni bodati ilmu werin adi komme hadisayaka komme miha kame duga wakin ehmwima mitanu galgon menge ben mennu mi masala tafsil kurmaki ekamako mi kamuge nurakka terikam kamuge bawata bayk kantatan galgon men jehe ebo komme swarka ishara kollan egotu kafarun deke hituge adin dobi uma emihunaki emmega rahmat terin kamuga emmega dobi werin kamuga hedun ege zatuga ei kufren ehmwima isedi ayatoga man allah efada amalu qurami heki magufur difawa mi hekama efada amalu qurami heki eba mihunge terenwa mi hekkan angawa fawe egotu eba mihun deke dobi uma eba mihunaki khassa rahmat terin kamuga hedumaki tibaga islam kan ekko gos tiba murtadu edana kame nuwata tiba emme bodeti nurakka teri faafaage teran gaadane kame ehmwima egotun ege teren emme aamu kantata ki emme biruwari nurakka teri kantata ki kafarunna mushrikunge eba mihunge shiruka kufurattaka eba mihunde kelobu emihunnaki kufuruge ahuluwari mima shirukuge ahuluwari mima ei warang minivam bayek kamuga nuniya ei rangalu kamek kamuga hedun nuwata ebami hunge mazhabaki ebami hunge kufraki masale nun kamuga ei kafaru aanato nunto yahudin nasoran ahlu kitabin ne mihunna kafarun ne bunevi daanato nunto mifada kufra shirkuge ahlu eringe mushrikunna kafarunge kufra meduga shakku korun adi ebami hunge mazhabaki e kufruge dinaki e kufuruge dina meduga tiba ruhun tiba ekama hinhama jehun ei ummatuge ittifaqun kufre mi hadinu beruwakam ehmima e darajen insanaku gossimu warannorakka eneki e kufra shirkuge emme norakka teri daraje gossa horimi hama ifada ammukon ebami hundeke lobi ummuge sababun ebami hunge dina ebami hun difa kurumattaka muslimunna khilafa غير مسلمون نان هي تريو اسلام نكمتي كورمٹگا مسلمون بلکش كورمٹگا غير مسلمون نان هيو اي وسمولي امتوگه اتفاق كفر شرك ادي دينم بيروا كم هم يفدا ابامي هنكي تيباگه هيتوگه امگا لوبي وريا كمگا هدون اي وس امي هونگه دينوگه ترن امي هونگه مذهبوگه ترن انسانا وگن دان كم كمگا علم ورين بيان كفاوه هم يفدا غن نوركا تري كمكي كافرون مشركون ebami hun duniyawi gotun tarakkiwe bayk kantatuga ebami hun kuriyara fawatiwe ikamuge macca fakhuru weriwe ebami hunge molukan bayan ko ebami hun deke lobiwe ebami hunna sanaya ta'rif kiya ebami hunge moluwa gadakka islamun nikameti kamuga deko islamun ki tarakki nuwa bayk kamuga islamun ki kurinara bayk kamuga ei tarakki ga holuwerin kamuga ei emme matiga ole mihun kamuga emihunge moluwa gadakka emihunna libe kamiyab takan insana fakhru weriwe kama ufakur islami gawm tawga algun menna fenna munda kame mustashriqun islamunne kiyagen ule mihunge terega ebole kafarunge moluwa ke ba mihunge maabwa ke ba mihunna bodeti lagabuta digen ba mihunna ki mativeri bayk kamuga anga mihun adi islami gawm taka islami gawm tawga ebbe shakhsiyate ufedijiya e shakhsiyatan nikameti konge shakhsiyatu derako ei ebbes visnu mennen ei ebbes tarakkiye kuriyeru men nem mi hekkamuga anu tefada bayk kamuga kiu mi wes insana dinu beruwa fada nurakka terikame hama ifada islam dina joku jaha allahuge shariata kafaruwe ekalange dina ekalange shariata furassara kura mihunna ekuga e yammuko kafarunga majlis tawga mihun kura kame efada halatuga etanuga bahen nubune ichen nubune aduwahan inun allah subhanahu wa taala wahi kurawani innakum idhan mithlu ehem bejjiya kalemina mihuna eggevi ehmima efada wagu tawga efada tantanu tibeshe ei wes fada nurakka terikama hama efada kafarunna tabawe bamihunna eggevun huriha kamegga
خاصة إبامي دينا إبامي هن خاصة كنت التوغاتي با إجابو إس هم بما إسلام شريعة توغا وربنا نهي كوري فواكم هم يفدان كافرونجي عيد تكا إبامي هنجي خاصة دوستوغا إبامي هن باوري وإكوي مي هن تهونيا كيا هدو مي وسفدان وركاتري كم ألغون من نمية دو بفني مسلمونجي تريغا ورقنا بايكو كافرونجي عيد تا mushrikunnaa yahuudinaa nasooraange eedu taka eba mihunge khasa duwastakuga mihiyoni algon men naasken ule eeden muslimun naasken ule eeden mihun tahuniya fonuma hadiya badiya badal kurma eduwa huga fatas gobwa hawa eruma duniyage tam mitaga kandatan huri gommi waran norakateri kame warab birueri kame eba mihunge eeduge tereng eeduge tahuniya ga nuwata eeduge ufaluga emme kamegga baaveruma ki kufruge goppegga nuwata ege tankolegga baaveru එම අයින්වරි විදාලුනේ එකුගා එමුන්ගේ ඊදුක බෑවරුම කි එක්කොන් එමුන්ගේ කුෆරුගා බෑවරිවු මීනු රක්කාතරිකම එෆත කංකම වලගොන් මෙන් දුරු හෙලිවාංජ එහෙනි ඊදකි නුවත ખાસ මුනාසබත්තක කි එයි උරිහා ශරීයතක දීන් තකෙන් එබෙග්ගේ එම්මෙ ખાસ කම ගොතුගා සිෆ කුරාකන්ත ඉස්ලාම් දීනුගා අබ්හා ඊදා ෆිත්රු ඊදකි ඉස්ලාමුගේ එම්මෙ ખાસෙන් ශායිර් එම්මෙ ખાසෙ ශිආ හම එෆදා हिंदूंगे वेज्जिया दीपावली कहद दुवस दुहा की एमियुंगे एम्मे खास दुवस दुवस क्रिश्चियनुंगे वेज्जिया क्रिसमस दुहा मीलादी आ आहर की एबामियुंगे एम्मे खास ईदुता एबामियुंगे दीनी दुहा हेंगई एकंकमुगा एमिहुन्ना एको एकुगा बाय उमकी कुफुरे एगे बायकंत तौगा हिस्सालुमकी कुफुरुगे बायग्गा बावेरि वेउ එහෙම ඉල්මු වරින් මිකම් වරබ්බොඩ නහි කුරව්ව අංගාෆේ මුලි ඉස්ලාම ඉම්මතු හුරිහා ඉල්මු වරින් කාෆරුන්ගේ ඊදු තවුග බෑවරි ඒක තහුනියා කියා හෙදුමකි විශ්කොන් එදු ඒ හරාන් කමෙක්කමුගා ඉත්තිෆාගුවේ වඩා ගන්නවා ඉස්ලාමී උම්මතුගේ වරක් ගින බයකුම යදුවනි මි නොරක්කාතරි කමුගා ජෙහිෆා අල්ගොන් මෙන් වරබ්බොඩන් හිතාම කුරංජේ නොරක්කාතරි حالتක මුස්ලිමු වනි මි කමුගා මි යදු ගොස්ස එවතුම් මිසාලක බලමංගා ආහර මීලාදී ආහර අවු evves miha gunu hore duwas nenge muslimunge terega huriha emmenangeni miladi a ahar kudaku dinna bodati mihuna muskulenna hijri ahar nois inge ehvi mai duwas faha kuruma eduga miladi aharu boduwa kurun jahaluma kulaboki dilluma eba mihunna nuniya muslimunge terega ekaku anekaka tahuniya kiuma mikantatta miedu waran aadaage adi emmen kuranje he kamaka visnifa ಎಂಗಿಲವಾತೋ ನಿಮುನು ವೇತುವೆದಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದುವಹುಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಮ್ಮೆ ಅಗುಬಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಗಸ್ ಹೆದಿ ಕೊಂಬೈಕ ಅಮೆರಿಕಾಯಕೊನು ಯೂರೋಪಕೊನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಯಕೊನು ಮುಸ್ಲಿಮು ಕವುಗ ದಾವಾ ಕುರ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗವಮೆಕ್ दुबई मुली दुनिया के एम्मे बोर्ड क्रिसमस गस $11 मिलियन US डॉलर खरद कोफा एगा सेरी कुंबई का तहुनिया क्या कुंबई की ईद फाह कोरा अदहा ईद फितर ईद नून लोबैते अखुल इंसान दुनिया का बंडम मरुवनी मुस्लिमुन निकमति हालुगा बंडम मरुवनी एकमको मी इस्लामी गावमु तकुगा mihun kanta kuramun dawe miyadu islami mujtama kafirun deke lobi uma kafirunna gulum badahi ve ba mihunna helli fatibi war mi emme wahake mikahala kitamme wahake algonenge duniyega wamun daneka namas mige beenuma ki algon men mi hegge fahatu ga alagatu mennun algon men ge halatu islah ko islamunna mi helun terikam for ko dinu mi iman kama aqida ge bodu masale mi kan algon men ungeni das koranje algon men ge la ilaha illa allah mi kalima ya ekuga mu'minun deke lobi uma allah taka lobi uma ekalaange ahlu weringe ekalaange wali weringe adawat terina duruheli emihunge makara regunta kun rakka teriwan das kuranje hen allah subhanahu wa ta'ala bibimacce fonu webi mu'minu altakun iman kamuga teduweri salih rangal ikhlas teri mu'minunge aqida yakimi ebe kalun amali gotun dekkevi namuna yaki mi masala algon me balama hinga allah subhanahu wa ta'ala bibimacce fonu we ma salihun ge gaatu ga huri kihinetto algon mennaka wanhanawege nuta siruwege nuwana mang allah ge rasul be kalun ekalaange deenattaka ve wadagen nevi matiwera qurbani
ballava nuh alayhi salam ekalege faana jehunu imtihanuge boduka darifula ambi miha ekalege faana imananne adi ekalege faana idikolan adavetterikam faalakuri emme fangos mang allahge kofa as muli insaniyatu munota muli duniya garaquam diya wagutu nuh alayhi salam ekalege faanunge hippulugawa wafawantakamge lobi atifiyatu gadawegen ekalege faanunge darifulu kafarunna ko garaquam mundatan finigen goalevve emme fahuwagutu gaves e darifula nasihatteri wadaganne ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin e darifulae kafarunge tere nuwashe iman kamge odiya sawaru washe erunne salam evvani la asima al yawma min amrillah miyadu allah ge kofa azam salam evvani evves goten nete evves miha gunete kalange rahmatun fiya bima awaham mi odiyan arash iman kaman adawatteri allah adawatteri fawaid darifulakan gabulen nokori kuni timanna salam eveto badanme timanna te kanna aranme emme fahum allah ge kofa ge qaraqwegen diyei anikka ves nuh alayhi salam ekalege faanunge darifuluge matin handam ekamuge maccen hitamuko allah dannawani wanada nuh rabba nuh alayhi salam ekalege faanuge rabba dannawani faqala rabbi inna ibni min ahli hada abul kore wilahe timannage dari eti mannage ahle eti mannage ailanu e dariful marwe diyeye allah subhanahu wa ta'ala shakwaye kalange ruhi wadinu genne wagutunge kalange nuh alayhi salam wahi korwani kige qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih e nuh ei kalege faanu ga ahulen nune kalege faanu ga ailage mihen nune e nuh alayhi salam ge darikale nunto nuh alayhi salam ge dariye nunto nunge kalege faanu ge halalu dariye kamako allah ge hadratu ga ei dariwantakama bafawantakamge naslu e nasabaki evves faada hurichenu ehema mang allah jehigen angawani innahu amalun ghayru salih ei ghayru salih amal kurimi salih amal nukuri mihike maane ki iman kan ikhtiyar nukuri mihike kalege faana timang ilahuge amra tabanu mihike hembi mai mushrikun ge terem wa mihe kufru ailage mihe ehema ekama kalege faanu suwalu nukura allahu akbar tedueri mu'minun ge alamat ki kobato nuh alayhi salam ge shakwa enne ekalege faanu udure nudakwa bahanay nudakwa wagutun eko ga taslim korevi allah subhanahu wa taala ga amurful wagutun qabul korawange allah subhanahu wa taala hadda wabul kore ilahi miyala ga fahafu sawande miyala ifada evves suwale ibras kalange ruhi wadi nugannawa evves suwale nudannawa islam dinuga allah alunge gulun oti hama ikani iman kama aqida ga mu'minunge gulun hagigi gulun oti iman kama aqida ga gulun evsalega leya rahima nasabge gulumen no midinu goti kiye ngadi kiye hemme midinu ge khassa gulumaki alwala lillahi walidinihi wali salihil mu'minin mu'min takunna ekalange dina takalobi khalis ko mi mu'min jamaata namuna ekamuga ve man allah fanu huriha rasul sehen namais ekamuga khassa namuna ta yagin algon menna ewaha kanu dakke mi mawdu kan insaf parawun kama kan nuwata mi mawdu algon menge hituga ekashigem wagotan algon menna enguno kama kan nuwana hemwima allah subhanahu wa ta'ala al wala wal bara mi mawdu khassa kurabba loebba hamdarudi allah ga hulwerinna khassa kurma gulun allah hattaka khalis kurma adawaterikama ruliverikama gulun kandalumuge ba man allah ga adawatterinna khalis kurumuge namuna ekamuge dakwa fawani algonmenge bappa ibrahim alayhi salam kirti rasula mi ummatuge muslimun hemima allah subhanahu wa ta'ala ge man nabiyya sallallahu alayhi wasallam ekadege faanu allah ge deenage wadagen adaba akhlaga oga terikama ekuga waran oga terikama ekuga ekadege faanu ge gawma dawat devve salega harukashi kamei ruliweri kamei mihunna birudekkumei hamadu johon ufeddu mennei eki evves rasul be kalege akhlaqen nu muslimunge tere miha ko islami dawate kiyagen gos islamunge tere nuwata kafarunge ammunge terega govwa tantan tala sunna fati ko birudakkanya eki islam dinu gamalenu algon me kam bariya wegen be allah ge rasulun kam bariya wegen be allah ge rasul be kalunge dawataki insanunna rahmata hamdarudiya oga terikama ekuga adaba akhlaqa ekuga mistakunnan hewfor koddinu egotun mushrikunna kafarunna ves dawatu dinumuga
islami ummatuge mi aqida ge halusunna jamaatuge aqida manhajaki rasulullah sallallahu alaihi wasallama man allah ge rasul be kalunge manhaj himma ibrahim alaihi salam waran oga teri kama ko kale ge fanuge bappa fula kale ge fanuge gawmuge mistakunna dawatu devi e wahaka kirti qur'an ge tafsir ko man allah ge nawafawe ya abati ya qaumi e bappa e gawmuge mistakunne shaytana alkannu kurashe allah sharikunu kurashe aden niwe kamfatakan niwe dolannu fenna faada man faane hilatakan alkannu kurashe allah sharikunu kurashe timan kalege faane kadanga hadoratun ilmage nemi wadagen nim kad riti ibaratun hennam wes algonnu kurives buni fada mi iman kama adawat teriwa baiki kafirunna mushrikun emihunaka keten nuwana hemwima emme fahun ibrahim alayhi salam kalege faanuge bappa ya gawmuge mihundin jawab ki koba e ibrahim e kale timanna menge mi diinu munu amrala timanna menge mi diina nuwade ti gowa diina gowa kam gowa nama timam men kale rajame quran alifan alla ande elani mara elani ekam se kale faanu dawatu devvi e dawatu ga e kale ge faanu dawatu ge intihayat diya e bami ge dawatu qabulun kurima فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه بلوا إبراهيم عليه السلام يكليك فانا بيان وفعلوا إنغوني يكليك فانو بابا قوم جميعهم الله إيمان نوانك إبارة دعوة دبي دنكي هنن هدبي إبراهيم مسلم وجه إسلام دينو جباين غني كلي نوتا كومي بسوارك إبراهيم كلامه تكا إبراهيم شريعة إبراهيم سياسة تكتير إسلام دينو باين يا إغوتان إبس كوري تنو تبرأ منه ميونا دروه لي بارية ekale faanu bariye wadagen ekale faanu duru hele wadagen inna ibrahima la awwahun halim man allah hemmi me ekale faanu ge ogateri kama rahmavantakan bayan korwani ibrahim alayhis salam ekale faanu ge bappa gawm ge mihuna duru hele ekale faanu harukash kama kunnu kiwegen eba mihun allah imanu ekale faanu adawat teri ekale faanu ge dostu wala ngazum kore man allah angawani kike inna ibrahima la awwahun halim hamakashawam ibrahim alayhis salam ki awwahun ekalaga hadrata gina gina rujua wa madumatiri ogateri rahmevanta befulake halimu wanta ruli madu kofa madu befulake ekamu se kalege faanu ge dawatu qabul nukurvima bariye wadagane ehmima allah subhanahu wa ta'ala mi ummatan mukhatab kurwa wahi kurawani qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده مي إكالي فانو نمونا إبراهيم عليه السلام كينين الدبي ما الله يكرمه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إباميهم إبراهيم عليه السلام يكلم فانا إمام بميهم إعلان كوري إنا براء منكم تمنا من كلامنا كلام انتي ألكم كورا تكتشا مولين بريه ودروه لي وجامع كلامنا وكبيه هرم تباميهنا تمنا منا ده تريغا عداوة تريكما دشمن كم فشونية تباميهم مدينة عداوة تريه من الله عداوة تريه ما دين هرمنا كندين إنهم قت هرمن بس عداوة تريه بريه وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء عداوة تركما رولي ويركم فشونية كون هندك حتى تؤمنوا بالله وحده كلام من الله ويكون تقول كلام إيمان بيجاوم الداند حساب الداند أهر منا كلامنا ديتنا واقي مي كم بيكون نمونا مي محمد صلى الله عليه وسلم أمة نمونا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنهبه إكليك فانو نمونا إكليك فانو أصحابه كلون نمونا مي نمونا جهيفون نون إبس قتي مي أمة جاهل ورينا كنّه مي بامهم إيمان كما دين سلام القراءة هم بيما سلفون علم وريم يداروني لا موالاة إلا بالمعادات لا موالاة إلا بالمعادات عداوة تريون الله عداوة ترينا عداوة تريكا ندكا الله كلام أهل ورنا لوبي بينه قتفسنته هم يميدتي الولا والبراء رحمة تريكا ما عداوة تريكا ميدتي إنسانا ونجه شروي من هجاء كت شروي من غناء كت الله تكا كلام دين تكا هم بما العلامة ابن القيم رحمه الله ودال وني أي الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام مدوغا ودال وحي كربا فوافدان كلام وحي كربا وني جيك وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إبراهيم عليه السلام إكليك فانا جي بابا فلا إكليك فانا جي بابا إكليك فانا جي قوم ودالويه
إنني براء مما تعملون إنني براء مما تعبدون تمن كليك فانو كلي من تي علوكن كرا هوريها فراتكم بريه وجمم إلا الذي فطرني تمن كليك فانو حد واجن قلوا ورس كلام فيها تمن نج هوريها لويب هوريها رحمة تريكم قلني إفراتا هم ما لو بتأخذني إفهوجا مؤمن جماعة كم ميقول تدي علوكن منا ورا بدن إنجي واه كي فرعون كي أمي كملون آسيا رضي الله عنها جواه دنيا متي كهوري emme bodu ras gefaanunge ambikamalu duniya mati guri emme barugata powerful anghena ekamako Musa alayhi salam iman buma ekuga ennu baanu lafa mihage jabarutu enage aniya verikama enage ruli enage nulafa kama enage baru verikan ekamana evves gellumen nudewnu ekamanage hippuluga wa iman kama Allah ngwe loeba dushmanun adaawet terikamuge warugad kama furihama kama ekmana evves gellu mennu dewun kihinevi Asiya radhiyallahu anha ekmana aniya ko ekmanage duwas duwala mase kurima Allah denne ekalange loeba ekalange gulum badahi kureve رب ابن لي عندك بيتا في الجنة هذا بڑکرے رسکلاگے برسکلانگے جوارگے برسکلانگے وٹریکم گا سورگے گا گنور بنا کو دیوار ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين هذه تمنى السلام كربار فرعون کے عملو فرمیها امبمیها دمے دوگا کی ہا بڑ گلومیں گوننا تو کمکو اللہ ٹکا فرمیها گانیا ورکما اینگے کفر شرک اینگے عملم بریے وڈاگے نکم سلام مدنے ادی قوم گے نو با شرک کفر گے کی با سلام وانگے لو تخنے می موضوعه ماتيوري نموناي ماتيوري فوريهم نموناي فرعونගේ පාටි ඒනගේ ගෲප්ගේ ගවමුගේ ඊමාන් කන් සිරුකෝගෙන් හොරි මුමිනු අලාගේ මිසාලකීස් فرعونගේ පාටි ඒනගේ අහුළු වෙරියා ඒනගේ ජමාඅතුගේ මිහා ඒනගේ මකාමුගේ ඒනගේ වසීෆාගේ ඒනගේ ඉස්මගාමෙක් ගහුරි මුමිනු අලේ ईमान kan sirru ko gen heni ईमान kan faalo ko fimun gatulu kollan henna mois kiha ire banden kiha zamane banden ईमान kan sirru ko gen be kadun abada abadu ko egota kannuluwan ईमान kan faalo kuran je tanuga kufra shirkun ekko bariwan je wagutu ka bariwana hembima fir'aun ena ruli araga nen gusuni daruni aqtulu musa tu kollare timanna musa alayhi salam gatulu quran musa alayhi salam gatulu quran nimma ekama ekan qur'an kama gohali may mu'min alage ruli verikan allah taka ekalange lobueti nabiyya musa alayhi salam ge lobi ekamattaka ekalege faanuge joshu uturieri wagutun inkar kuri fir'auna ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah kale mihaku gatulu qurani he enage rabbaki allah he bunati ena allah ekawanta kon iman baati ekamattaka ena gatulu qurani he سبحان الله بل ولو بتأخذني مؤمن على جبار نبا ميها بكلمتي حق بس بني رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كتو حديث القرآن كلمة حق وكلمة عدل عند سلطان الجائر أفضل الجهاد أن يا very كلمتي عدل وري بس حق بس بني ما تيري جهاد مؤمن على ما تيري جهاد أجن تدو وداعن ei fir'auna ki algon me mihi kura kahala mi zamanu ga mole kahala democracy ge verien nukule de evves kaben nukureve waudu takaichi nufudde kahala duniye bala obama ole hal kitab waudu ko ge veri kamangeri evves kame nukurevi ge ngoni ekahala takun je verien nune beenun kame kura veri fir'auna ki kivegen فرعون کے جماعے قبول قرآنی ایمی ہوں گے ربکم اینا کہ دعویٰ کہ انا ربکم اللاعلا ایما ربنا کم میں کم وقت تنفیذ کرے ایمی ہوں فدا ورگت جبار نلفا ویریگ کرمتی گا مومن علا حق بس بنی تو وہ تاخن نمی مومنون ورب بڑ نمونا ہے فرعون کے کرمتی گا مومن علا ایمان کم گا حلورین دفاع کم حق بس بنی روا کو باتو میدو علگون میں گے حال می مومن جماعت کے حال اسلام دین ٹکا اسلام دینا کنڈالگن خلافہ کیرت قرآن کنڈالگن خلافہ اللہ کے شریعت دما خلافہ فالوگا انکار کرمون دائرو استباغ پارٹی وی متبا گروپ وی منو کرے اچکے بنا نکرے نہیں کی ویس نونگا دی
warak gina bayko beenumenno gabudu eskura aharum party ge veriya aharum party ge zay maharumenge bodu miha ehem wima ebe fula komme fada kame kuriyas ekan difaa kuran ei he hame ekani kamaki nuwe oi tinun kamen neti he wahaka dakkan komme goten hada fais veri miha difaa kuran wata zaim salamak kuran wata party bodu miha difaa kuran ei non talgon menge terega gina mihunge halu hori gotan la ilaha illallah kiha norakka teri kametta allah ge deena ekalange shariata khilafu agutuga tedueri mu'mine vejjiya ena oluwa lam makaru hada kannun ule nena safu ko bunane nuniya inkar quran tibati kuri mifada kamaki allah ge deena khilafa retika nukurashe ekamako algon menge terega mulin ya khilaf party ge group ge gos waha ke nuota ebayge huri abege wagnota islam dina sariha ko khilafa kame kurawa ka bune unas bohmatin daga ruliya sravve harum party ya beheti harumenge zaima beheti harumenge verimiha beheti hikinu lobete akhunne mu'minunge muslimunge onna wanje hene gotaki allah rasula de ke walobi huriha lebe ko iswanje hene ekalange rasula ge shariata dina khilaf wajia ei member fam vies ei ambidarin kamugavies ei verimiha kamugavies ei party kamugavies wangha kamugavies ea idikol wan jehene ekama inkar kuran jehene ekama algon menge halu hori gotaki islami nuwata muslim mujtama ge ginami unga halu hori gotaki hama ekani algon men lobi wa echaki algon menge group party nuwata ekula eloebba khiyanat nuwana eloebba khilaf evis kam nuwana me party ge policy komme gotaka dies e difa koranjeni ettaka gurbani denjeni ettaka tedi marwani ettaka muzahara iskurani ettaka hangurama iskurani ettaka adu sufla mi wara ginabay ge halat ekamako shakkenne algon menge terega mu'min jamaaten eboy allah rasula ettaka gurbani debay allah rasula ettaka adu fulabay siyasatu ge teregaves adi amun ge teregaves ekan algon mennan ingunu raluge masalaga yahudinge masalaga mu'min jamaate mu'min zuwanun take iman kama lobiwa bayako adu fula kama inkar kon hedi siyasatu ge teregaves algon menge terega ilmu werinna hakku bas bunan keremi hunna wagutum magama duniya vedunta dukolla fa ekkariwa mihun ebo ule ehnamois algon menge bodu jamaen oti ehenenu algon menge vote algon menge taid algon menge support uri ha echen oti kule group jamaat ei waran nurakka terikam ei warab bodu dina khilafen adikiye kufra shirku ge darayan insana da waruge kame ehmbima mi mativeri namuna nuhu alayhi salam feshigen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahamaya ede terega emmeha mu'minunge jamaa mi ilahi rabbani manhajuge matiga demigen ai rasulullah sallallahu alaihi wasallam shakkenne mi mativeri aqidaga mi mativeri shiaroga emme man emme mativeri namuna ekalege faanu ge gawma dawat devi waran o gateri kama wara rahma hamdarudiya ekiga hennamois makka ge mushrikun islam dinuge dawat allah ekawanta kurun ekalange ekanye hagguwege mani alkan kurun ekalange ekani alkan kurashe ekalange ekani kiyamam teri washe ekalange sharia ekani gennashe gabul kurashe yang ekani amal kurash mihen ekalege faanu dawatu deetiwe makka ge mushrikun emmen jamawi ekan huttuwa tafatu bahanataka tafatu geggotun ebami hum vesulunu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ge mawqif du kollato allah ge hadarata gowa gon huttalato ehmbima diplomatic solution gennan ebami hungulunu siyasi hallu hod mattaka waram maseke kuri ekalege faana mudala maqama anhen kudinna eti miti hushalage ekalege faana mi dawat huttalato ebami maseke kuri wara buddhige hamatakun mushrikunna kafarun gabulu kura kala kandata sebami hum hushali miyaduge kafarun mi korani kiwaki akamennun eduhu makka ge mushrikun ma gina maseke kuri siyasi gotun mi dedin diinuge khilafu nattala mushrikuna mu'minuna gulen kongotaka allah ekawanta kurun huttala kalange sharia du kollafa egen komme viswaraka duleddi fahembima ebami hum buni kike emme fam waragina hallu take korangule nuwege ay merangale kalege faanunge rabban aharumen emmen alkan qurani ekamako aharaku edduwas timammenge kalangen namiswani desh
ميغا بتو يفس عدل انصاف خلاف كم كون كلكتو بودي اسلام دينوغه كولا مؤمنوغه كولا احركو ادوه اميونغه كلانغ تكفس باين على الله اكبر لويت اخوني ايمان كما اسلام دينك الله يكون تكو එකලංගය ශරීකුණු කරවෙන එම්මෙ හිඳු කොලකවස් එම්මෙ කුඩ කුඩ කමෙක්ගවස් එහෙම් වීම මුමිනුන්ගේ උසූලෙන් නුන් එයි කීයේ දුෂ්මනුන් නානෝත කාෆරුන්නා යහූදීනා මුෂ්රිකුන්නා හල්ලුකෝ එබෑමිහුන්නා රහමත්තෙරි උමුගා නුවත පීසෙදුමුගා ඉස්ලාම් දීනුගේ ශරීයතා දීනුගේ මෑගඩු රුකුන් තකුම් මීහා දුරද්දියුමේ اينا دين بيروانا كما هم بما مع الله سبحانه وتعالى متنوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنوغا موقف ان غوافاني قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون تيفس كما تي من الله حضرتوغا قبول نوين كليفان اعلان قربار اي كافرون كلمن جيسالو الكن قرار تي من كليفان الكن قران كدان لكم دينكم ولي دين كلمن تي من كليفان ام فهم الله دينوغا اباميهن තිබෙන් දතිවේ මක්කා මුෂ්රිකුන්ගේ වේනා දුත්තරාත බොඩුවගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හිජ්රක් වරන් අමුරු කරමි එහෙම්බීම කාෆරුන්නා මුෂ්රිකුන්නා බරියව මට්ටක අල්ලාහ් එක්කවන්ත කුරන්ට කුරුමට්ටක තිබාගේ ගෞම වතන් දූ කොල්ලු මකි විස්මන් අල්ලාහ් ශරූ කරබ්බා ෆවා කම බයින් හාලතුගා වාජිබුවා කම හමයි ෆදා මි දෙදීන් ඊමාන් කමුගේ දීනා කුෆරුගේ දී මිදේති එන් නුවාන කමුගේ අනින් බොඩු හෙක්කකී මිදීනු ගමන් අල්ලාහ් ලබ්වා ෆවනි මුෂ්රිකුන්නා කාෆරුන්නා මුමිනුන්ගේ වාර්ත මුදා ඒ ವಾರ್ತಾ ವೆರಿಂ ಕಮುಗಾಸ್ ನುವಾನೆ ತಿಬಾಗ ಬಪ್ಪ ಕಾಫರಕೇಗ ತಿಬಾ ಮುಮಿನಕ ವೆಜ್ಜ ದೆಮಿಹುನಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಗುಳುಮೆಂ ಹುರಿ ಬಯನ್ನು ಎಹಾ ವರಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೆಮಿ ಮಸಲ ಬಯಂ ಕುರಬಾ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಮುಮಿನುನ್ನ ಕಾವೆನಿಯುಸ್ನು ಕುರವೆ ನೆಗುತುಂ ವೆಸ್ ನುಗುಳೆವೇನೆ ಕಾವೆನಿಗ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ವರೆಗೆ ಲುಯಿಫಸೆಹ ಕಮೆ ಫಿರ್ಹೆನುನ್ನ ಯಹೂದೀನ್ ಅಹ್ಲು ಕಿತಾಬಿನ್ನ ಎಬೈ ಎನ್ನಮೊಸ್ ಎಯಿ ಇಶ್ಗಿ ಲೋಬಿ ಎಯಿ ರೀತಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಚ್ಚಕಂ ಅಸರ್ಗದ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಚ್ಚಕಂ ಇನ್ಸಾನ ಜಹಿದಾನಿ ಚೆನ್ನಮೊಸ್ ತಿಬಾಯ ಯಹೂದಿ ಅಂಹೆನೆ ನೋತ ನಸೋರಾ ಅಂಹೆನೆಗೆ ಐಫತ್ತರಿ ಕಮ ಎಮಿಹೆಗೆ ಓಗಾತರಿ ಕಮ ಅಖ್ಲಾಕ್ಗೆ ರಂಗಳು ಕಮು ಏನೆಂ ಇಶ್ಗಿ ಲೋಬೇನೆಗೆ ರೀತಿ ಕಮು ಜಹುನಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಲೋಯಬ್ಬ ಕುರಹೆನ್ನೇಳೇನೆ ದೀನಿ ಗೊತುಂ ಏಯಿ ಲೋಬಿವೆರೆ ಕಮುಗನು ಹೆದೇನೆ ತಿಬಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಯಾರು ಕಮುಗ ತಿಬಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಲೋಬಿವೆರೆ ಕಮುಗನು ಹೆದೇನೆ ಏಯಿ ಹಮೆಕನ ಇಶ್ಗಿ ಲೋಬಿವೆರಿ ತಿಬಾಗೆ ದೀನಿ ಅಕೀದಾಗೆ ಲೋಬಿವೆರೆ ನಕಿ ಮುಮಿನುನ್ನ ಮುಮಿನಾತ್ ಎಹಮಿ ಮಲಬೋಯ್ತ ಖುನ್ನೆ ಮಿ ಉಸೂಲ ಗವಾದು ಗಮತಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಜಮಾಯ ಒನ್ನಂ ಜಹೇನಿ ඉස්ලාම් දීනකී එව්වෙස් හාලෙග්ගා අදාවැත්තරිකමා තලාෆොළුමා නස්ලී ඉම්තියාසා කමකානුලා හමනු ජුහුම් ෆෙදුම ගෝවාදීනනු ඉස්ලාම් දීන් හමයිකනි මි මස්සලාගම බයාන් කුරණී ඊමාන් කමා ඉස්ලාම් කන් සලාම කුරුමට්ටක තිබා මෙන්ගේ අදාවැත්තරින්න අදාවැත්තරු තිබා මෙන්ගේ දුෂ්මනුන් දෙනගතුම එහෙම වීම ඉස්ලාම් දීනුගේ සමාහතා ඉස්ලාම් දීනකී ටොලරන්ස් ගේ දීනේ කියා ඉස්ලාම් දීනකී සමාහතුගේ දීනේ අදබ අඛලාගේ දීනේ කියා අල් වලා වල් බරාගේ මස්සලයා ඉස්ලාම් දීනුගේ මි සමාහත මිදේති ඔළුවාලාගෙන්නවා මි වරගින අලගොන් මගේ තෙරේග වමුන් අන්නකම වෙෆා එක්කම මුස්ලිම් ජමාතුගේ තෙරේග වරගින බයි කුහි කුරේ ඉස්ලාම් දීනකී සමාහතුගේ දීනේ එහෙම වීම කාෆර මුෂ්රිකේ යහූදිය බදාන කමන්නේ එමිහුන් කිතම්ම අදාවත තෙරිවියස් ඒ හර්මගේ හැම ගෑ රහමත් තෙරි එහෙම වීම බයි රහමත් තෙරියා brother sisters mi usule baykum hunge buki hingule rangalu bayin halategga deenuga maslahata kattaga faharegga efada beru fushuge bahe bune vidan ennamois tibaga aqida ga usule ge gotun tibaga akhunnaki tibage datta menna kokko menna ki bebe menna ki hama ekani iman kamuge aqida ga holweri ehmima evve salega islam deenuge samahata islam deenuge oga terikama islam deenuga ehin ميستكنا وين أدب أخلاق أدب وريكما ميكنكما عدل وريكما ميكنكما براءة جميع ما تيجي شعارا أولوان لوات علم ورين بدالواني الله حتى إكلانغ عداوة ترنا بريه ورولي أومكي أدي وكيكمك إسلام دينه سماحة إسلام دينه tolerance حتى එහෙන් දීන්තකු ගමීස්තකුන්නා මුආමලා කොන් අදුලු වෙරි වේ ඉන්සාෆු රෙමිහුන්නා හේකොන් අඛලාගී මින්ගණුගා කන්තත කුර්මකී වකිකමෙන් ඒ දෙකම ඒ දෙකන්ත ගොළුවානුදා තිබ්බසාලෙක් ශිරුකා කුෆුරුගේ අහුල් වරින්ගි කිබම් බරියමුමා එකුගවස් අල්ගොන් මෙන් හුරිහා මුස්ලිමුන් හුරිහා මුමිනුන් නම් අමරු වෙගෙන් වේ අදබ් අඛලාග් මුආමලාතුගා තෙදුවරිවුම් ඕගා තරිකම ඉහ්සාන් තරිකම කුගා හුරිහා ඉන්සානුන්නා මුආමලා කරන් එහෙන් වීම මි දේතිගේ හකීකතකී
دينوغا عقيدة ألغون من برية عداوة ترين كموغا دكيني الله إكلانغ رسولا هوريها دشمن عداوة ترين إكمل دنيا في معاملات توغا لين دين موغا كانت توغا لين دين جا كانت توغا نوتا هم معاملات توغا أدب أخلاق نوتا إحسان تريكان إكويريكان إكاكوان إكاك هيوكون هيتون إسلام دينوغا يبين هدى دفافا تفاتو كافرون تفاتو مينغانوغا إسلام دينوغا عقيدة فشنا راغوت هم بيما ميديتي فرقو أنغوا الله سبحانه وتعالى أنغوا فني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين دينوغا عقيدة تيبامي هنا عداوة تري تيبامي هنا هنغرامكو تيبامي هنغ رشون تيبامي هنغ جدورون تيبامي هنغ بيروكون نلا إفدا كافرنا مدوغا عدل إنصاف كان تكرما أمي هنا هيكون هيتو ممتمن الله نهي نكرفن الله أكبر كيها ما تيري دينتو إفس إهن دينك جمي فدا آية تنجوتو إسلام دينوغا سماحة إسلام دينوغا أوغا تركم هوريون ما الله وحي كروني تيبامي هنا عقيدة دينوغا هنغرامكو تلافلا تيبامي هن قوم بيركون نهدا تيبامي هن مچانيا ور نوا مي هنا عدل وري كما يكوغا كان تكرما ادي ان تبروهم مي هنا إتران إحسان تري كما يكوغا معاملة كرمكي لا ينهاكم الله ما الله نهي كروا كما نونه إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون تمن الله هميكن تيبامي هن النهيم كربني تيبامي هن عقيدة يا عداوة ترمون قطن تيبامي هن دينا خلافة هنغرامك تيبامي هن تلافلا تيبامي هن قوم تيبامي هن بير كرامي هن ناي تيبامي هن كنكم كرون الله نهي كربني إبامي هن نكي تيبامي هن أوليان كمجاهدما تيبامي هن غير رحمة كمجاهدما تمن الله نهي كربني إبامي هن نكي تيبامي إبامي هن نكي تبامن غير رحمة كمجا هدافي ميهكي يقين بس أنيا ورين من الله وحي كرم أهم بما لو بيتأخذنا البرايكي دروهلي وما برية ومكي عقيدة يا إسلام عقيدة يا إيمان كمجا على من كورنجهك إسلام دينوجا سماحة إسلام دينوجا هيو كان تتكا ميهوريها كما مشركونا نون كافرنا شرو كربا هدا دبافني كون كمغا دنيا في معاملات توغا لين دين كان كمو اي هدا كما هم ما الله سبحانه وتعالى كم ورغلا صاف كربا فيوني شركا كفرغا هوريها كافرنا كيوس ابي الله غا عداوه ترين هنمايس معاملاتوغا مؤمن معاملات كرموغا هوريها كافرنا كي ابين ما كافرون غا ويس باتاكي اغوتون حربي كافر ذمي كافر أدي إبايكا إترو حقوتك هوري كافر هم بيما حربي كافر إيه مان الله إبايكا إحسان تري وما إبايكا جا إبايكا غلوم بيوم إم بودا نهي كربوا بايك إبامي هنا مؤمن دكان جهني رولي بيري كم جمون إبامي هنا مؤمن دكان جهني شخصية تجم إبامي هنا مسلمون إبس حالك قالوا يدين من نورنا إسلام دينا عداوة تري إسلام دين دوال مرتكا مسلمون جوكو جها فرسار كو إسلام قبلوغا نبات همتا علوا مكافر إبامي هم فرنونيما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بالقرآن لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إفدا كافرنا إفدا حالة وقاتي بامي هنا إسر سلام بس نقواره هاي بس جهانو داره روليا سالغون من داني وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه ما قمت إن يجي ميها كدماغيس يميه نجاغ دي فكار نواره مؤمن ميها دان جهني رانغالو تانون إيه نفنوا على إن دانو كتكدا إيه كم باي الإسلام دينو عداوة تريوامي إيه كم أكو إنو ميهو مثالك الذمي مؤمنون كتريغا مسلمون كقوم كديروا لي كافرون إيه ميهو نورجنا حقو تك إسلام دين دي فايبوري هما يقطع إسلام دينو هنغورا مؤمنون هنغورا مكون عداوة تكن إلى نكورا ميهو إبامي هنا باور حقو تبوري تيماغي كمغا حقو أهميما مامبا فان نكي كافرون كمغا وجيه مي ألغون منغي تريغا ميكالا مثالين ألغون مننا ورانغون دغوان هو دهن نمس آموكم مسلمون وليهن غاوم تاوغا دارفول الإسلام ودان مامبا فان نكي كافر إحالة توغس الله سبحانه وتعالى أنغوني مامبا فان هيوكم هيتم
දුනියවි ගොතම මිහුණා හිතන් ජෙහ හුරියා හේව කම හිතන් ජෙහ නේ හේවක අල්ලාහ් වහී කරන වවස්සයිනල් ඉන්සාන බිවාලිදයිහි හුස්නා තිබන් අල්ලාහ් වාලිදයින්න මම ෆාන හේවක හිතුම අමර කරවීම එබෑමි වස් අල්ලාහ් රසූලාය උරෙදු මං අමර කොෆීමුන් දෙන් කියමම් බුමෙන් නොවේ අස්මා රදියල්ලාහු අන්හා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහා වඩාන් දන්න අල්ලාහ්ගේ රසූලාය තිමන් කමනාගේ මම්මා මෑ කමනා අතුවජ්ජ وهي راغبة كمكو إسلام دين مول مونو أمبرادا فيه إسلام واقع قصدن نكوري أفا أصلها تبنا هنا قولون بحتم فيه هيوكم هتم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن نعم صليها آيك مما يا هيوكم هتار إيقوتا ما أم بفعنا هيوكم هتنجي أديس إهن ගෑති මාගේ මිහු නුවත අවට්ටෙරි කාෆරුන් නුවත එන් ඔෆීහෙක් ගමසෙක් කුරා නුවත ක්ලාස්මේට් නුවත හෙම්බස් ගොතකුන් හග්ගෙන් එමීහාගේ ඔවිජ්ජියා එබෑ මිහුන්නා මෙදුගා හේකොන් හිතිදානේ ihsanතරිකුන් හිතේන අදිකියෙන් ඒ දෙවිගෙන් වාගොතකි ඒ බෑ මිහුන් ඉස්ලාම් දීනුගේ මෑන් අඛලාගු දස්කුරු මට්ටක එහෙම මලබොයිත අඛුන්නේ මි මෑන් අඛලාගු අලගොන් මෙන්ගේ සලෆුස් සාලිහුන් මි උම්මතුගේ මෑ ජීලු එගොතුගේ මතීගා අමල් කුරීමනුන්තෝ මියදු මිදීනුගේ අහලුවරින්න ටෙරරිස්ටුන්නේ බර්බරියතුගේ මීහුන්නේ තලාෆලා ලේහුරුවා බයිකේ කියාගෙන් දක්කා වාහකේ කී දොගු වාහකේ කමුගේ කිහා බඩ හික්කෙතෝ මි උම්මතුගේ ජිහාද් රසූලාගේ zamanuන් ෆෙෂිගෙන් කුරියන් අයි ආයරුගා එයි කුන්තනිගා කුරවුණු කමෙත්තෝ ආම්මුකෝ මුස්ලිමුන් ෆතහ කොෆාහුරි තන්තාගා ඒ ගවමතෝගේ මීහුන් ඉස්ලාමි කොන්කම කට්ටකාතෝ ඉස්ලාම් දීනුගේ සමාහතා ටොලරන්ස් බලාෆ ඉස්ලාම් දීනුගේ ඕගාතරිකම අදුලු ඉන්සාෆ බලාෆ එහෙම මිදීනුගේ නහී කුරෙවිගෙන් වේ එවස් ගෛර් මුස්ලිමක බිරුදක්කාගෙන් ඊමාන් කරු ලා ඉක්රාහ ෆිද්දීන් මිදීනුගේ නෝන්නා නෙවස් මිහක මජ්බූර් කරු එමිහගේ දීමතිගේ එමිහ කොහුන්නානි ඉස්ලාම් දීන් අමර නුකුරේ එනේ ගදකම එනගේ දීන් දූ කුරාක හැම ඉෆදා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නහී කුරවා ෆවනි එහෙන් දීන් තවගේ මිහුන් අලකම් කුරාතන් තන් එමිහුන්ගේ අලකමුගේ ගෝති එමිහුන්ගේ අලකමුගේ ගේගිය හමදාදී එතන් තන් වට්ටා තල හලාකු කරු එහෙන් වීම මුස්ලිම් ෆතහ කුරි හුරිහා ගෞමෙග්ගා ක්‍රිස්තියානුන්නා යහූදීන්නා නෝත මුෂ්රිකුන් අලකම් කුරි තන් තන් එමිහුන්ගේ දීමතිගා එමිහුන්ගේ ඉස්ලාම් දීන් කණ්ඩායමේ උසූලා එක්ගොත මුස්ලිමුන්නා ඔයින් එග්‍රීමන්ට් එකේ දශුන් එමිහුන් දිරි උල මුන්දිය හුරිහා සමානෙක් එහෙන් වීම ඒගොමුතන් ඉස්ලාමී උම්මතුකමක බදලුවගෙන් දී එබැමින් ඉස්ලාම් දීනුගේ ඕගාතරිකම් ෆෙනි මී හගීගතෙන් එමිහුන්ගේ ලොල ෆෙන්න එකමක එබැමින්ගේ හික් කණුවේ ෆවාති අදායතරිකම ගබුදු නුකුරන් මැලේසියා ඉන්ඩෝනේෂියා බුරුනයි තන්තම් බොඩති ගවමුතන් ඉස්ලාමී ෆෑවති කොල් ලෂ්කරේ ගොස්ගෙන්තෝ හැම එකනි මුස්ලිමු ව්‍යාපාරි වෙරින්න මුස්ලිමු ටුරිස්ටුන් ziyaret කොල්ලාගෙන් බොඩති ගවමුත ඉස්ලාම් දීන බදලු එෆ අල්ලාහු අක්බර් कोचिगे नतीजा तो मैं अल्लाह बावाले मतिवेरी दीनुगे नतीजा मिदीनुगे समाहता मिदीनुगे टॉलरेंस गे फुरी हमक ए मियदु अलगोन मेंगे मुस्लिमुंगे तेरेगा मधु एगे नूनिया नेतुमुगे सबुं एगे बेनु अलगोन मेंगे तेरेगा हिफेले मधु कमु मियदु बैत तंतागा नुवता इस्लाम दीनंग अन्न मिहु मधुआ तंतागा मधुवनि हेन्नुन्नम इस्लाम दीना एम्मे बड़ा अदावतिरकन दक्का तंतागा यूरोप अमेरिका एम्मे बारंग हिंगमुंग अन्न दीना की इस्लाम दीन अल्लाहु अकबर එහෙම වරබොයිත අහුන්නේ ඉස්ලාම් දීනේ කියාගෙන දක්කා දොගු වාහකතකන් ඉස්ලාම් හෙල්ලිගෙන නුවාන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මන්හජුගේ මතිවරි නමුනායිකි එකලේගේ ෆානු අස්සාබේකන් තර්බියත් කරබා ෆවනි මි මතිවරි මන්හජුගේ මච්චන් එයි අල් වලා වල් බරා අල්ලාහ එකලංග රසූලා එකලංග දීනට්ටක මුමින් අල්තකුන්නට්ටක ලෝබි රහමතරිකන් ඔගාතරිකම ගෑ ගුළුන් මුමිනුන්න අදී බරාත් දුර්හෙලිවුන් උලිවරිකන් කාෆරුන් එකමක එයා එකුගේ බේෆලුන් ඉස්ලාම් දීනුගේ සමාහතා ඔගාතරිකම අදබ අඛලාගු දෙක්කෙවි එහෙම වීම غير مسلمක කාෆරකන් ඉස්ව සලංගෝම මෙදුගස් ඉල්මුවරින් විදාලෝ ෆවේ සලෆුස් සාලිහින් ඉල්මුවරින් ඒනෙන් ඉහ්තිරාම කුරුමට්ටක ඒනගේ මෑක්කම මතිවරිකන් දෙක්කුමට්ටක නු එහෙන් ගොතක සලංගෝම කි හුද්දකමකි අල්ලාහු අක්බර් මිසාලක කොම්මස් කහලා ඉස්වේ දිය කහලා කොම්මස් හග්ගෙන් ඔති නෝනියා ඒනකි ඉස්ලාම් දින අදාවතරිකන් දක්කා මිහෙන්නු ඒනේ දවවත දිනුමුගේ ෆුර්සතු වෙස් ඔති එහෙම වෙජියා මිහක ඉස්වේ සලංගෝම කීස් හයි ජහලුම කීස් බයික් යාලුම කීස් ඕකේ හුද්දකම් එකම අදාවතරින්න නුවාන ඉස්වේ සලංගෝවා
hama ifadan ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu balive bali kafarunge teren bali mihunge kariye ziyara kurwa ba mihun dawad de ba mihunge bali halu ballawa hidde abu talib maradul maut enage maru hadiri waqtu rasul sallallahu alaihi wasallam wadaagene adi sanas ke faanu idaalone al-imam bukhari rahimahullah riwa kurwa wa hadith wala gawani yahudi gulame zuwan kuda sore rasulullah sallallahu alaihi wasallam khidmat kura asululu sore esoro balivi bali umma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaagenne timar dari ada kurawa allahu akbar mi muslimunna ada kurun khassa hagge ekamaku mi ga ghayr muslimun baawiri kurumaki huddakam rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadaagen e kujjaaga bolan koluga ishinde e kujjaa wahaga dekkuma fawga vidalwani asli islam wash hindu e kujjaaga bappa inkariga yahudi bappa adi mala balalum e kujjaaga bappa unani atya abul qasim sallallahu alaihi wasallam ge bahakki yaman teri washe bas qabul kurashe bani islam wash rasulaga oga terika kale faanuga akhlaaqu fenifa e yahudi bafawe sehri asar koffa ehmbima dari fulangani abaha bunago en hadash ehindo ekuja islam rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas radhiyallahu anhu vidalwani e kalege faanu ege nukume wadagen nevi ufalum foligen wahar godal alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar ma allah subhanahu wa ta'ala hamda shukru hutte e kalange ekuja alifanu salam kuri ras kalange allahu akbar lobo ta khurne ehmbima kafarun boduko kafarun mako kafarun muslimunna denjihe maqam dinumuge gotun eba mi hunna muamala kurmaki gos kamen ehen nuniya dawatatta ka islami akhlaq e huddaka hamay gotun kafarunna kureve muamalat islam dinu waragina kanta hudda kurwa bari islamuge maslahatu huri kantatta ehmbima islamuge atu ganen eba mi hun ekamegga kuri arafa wa kantattako egotun eba mi hunge kibam bay kantatta algon men libigatun nuwata algon men gatun emi honna muslim gatun dinumaki sudda kama hemi ma ilmu nasu kuraba fabe muslimun gatuga nen ilme ulume fanne emi hunge gatun hodumaki sudda kama misalaka medicine adives science technology ge bawattaka chemistry physics mihengos baawar ulumuge wattartaka fannu tawga emihun kuriyara fawa echi algon me emihunge gatun hodumaki suddakam miha furihamen islam din algon men nami manhaju bayan kurabwa fawani hembima algon menge mirege mawduaki algon men emmem wes handanko hituga abadues damu bahtanchehe mawdu ei allah subhanahu wa ta'ala ettaka ruliweri kambevun e kalanga adavetterinna ruliwerihun ei algon menge salaf solihun ekam amalu korevi gotaki abu ubaida bin jarrah radhiyallahu anhu wa bawa rasabe kalunge wahakatange buhuri ennama algon mi wagute huriha wahakatake geneve kanne wagutu wes warabbodalas vecche ennama ballawa e matiwere sahabinga qurbani ekalege faano iman kamattaka islam kamattaka badru hanguramaga bappage bo kandalevi allahu akbar abu ubaida bin jarrah ekalege faano ge bappage bo kandalevi ei kufra shirku ga hulweri islam dina idi kolan hangurama kurama taka ama abdullah radhiyallahu anhu mi ummatu ge emme bodu en adavet teriya kamuga rasulage zamanuga nukui abdullah ibn ubay ge darikalun abdullah mu'min muslim sahabiye hangurama ge matiga algon mennange ansorinna muhajirun ge terega komme swarege hamanu juhme hingi ekamako rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nasihata eggotan wagutunge masala hallu jehannama ismi kalege adavet terikam ituru kurmat beenum vi hembegen ena gowale kike madina devende madkollare timanne tana diuma ekoga mi nikameti mitanan asti biiratte hinta me gawum beer kollana kirti rasulah nikameti bahebbune e khabaru abdullah radhiyallahu anhu libi wada gannawan kale fano kihine kanta kurebe rasulah gariha duwafa gose allah ga rasulah e bappa ekahaliche nubunane bappa ebuni ehenen nune bappa ge maane ki miye bappa beenu men nune egotu ehin hadaka bappa beenu ni komme ehin ecche bunare mihinen evis uzure nudakkave lashkar madina en erumuge kuri madina ge geetuga madina e lashkar was wanna tanuga kandi uran damagane ge putti wada mistaku madina wannamun ekalege faana dimala balamunde ala ekkai nulawwa
bappa as carry kadi damala vama fahuga vidalu kike kaleyaka migawmaka mirashaka nuwadevene Allah ge rasulage huddanetiye Allahu akbar Abdullah ibn Ubay haram malak wailak kale kivegen hetulen kale moye fe hetiri kale hala kotte bappe adimala kandi uran damagenen tibunani waran hamajilwa vidalu ayke kirti rasulage idniyanu la kale Allah ke nuna mirasha wanna kar Allahu akbar emfa mihum fonwagen rasulaga arihu hudda dena Allah ge rasulai timanage darifulu timanage bacca kandi uran damagenen ebu hutte timanage dost duwalan tayyara timanne himayat deshe izuna debbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul kare ena waddash Allahu akbar mi lobe takhunne iman kam ga hurweri eba mi honnan Allah ge lobiga rasulage loibba khilafa evves echen atwajenna me echen eba mi horaddu kurab ehmi ba man Allah e mu'min jamaatu ge sifa kuraba wa hikuraba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw 'ashiratahum aw ikhwanahum iman Allah beno odi kana anuta kalange lobo odi kana wa jamaatu ke sifa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح القدس ويدخلهم جنات لا تجد قوما كليغ فانو دكي ودانو غنواني قومك بايكو يوادون من حاد الله إبايكي الله كلام رسولا ينوردي إفرات عداوة تروا بايكمو وجيات خليك فانو إيغوتك بسمهلا دكي ودانو غنواني الله إيمان وآخر الدوهن إيمان وبايكو الله رسولا عداوة تروا كنتي بيرو إبامي هندك لوبي إبامي هنا إكولتي بايكو خليك فانو دكي ودانو غنواني ولو كانوا آباءهم أي إبامي هنجي بافان كمغاويس نوتا إبامي هنجي دارين كمغاويس أو إخوانهم نوت إبامي هنجي بند بفامي هم كمغاويس أو عشيرتهم نوت إبامي هنجي قبيلة كمغاويس إبامي هنجي وانها كمغاويس بارتي ميه كمغاويس أي الله آخر الدوهن إمام ميه كمغاوانا كليغ فانو ندكيني إبامي هم الله رسولا وردي الله رسولا كافر وكلانجي عداوة تروايرو إبامي هم دكي لو بيواتنا إمي هم لو يبنواني إبامي هم تبيني الله رسولا يا إكرم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه مبامي هن الله إبامي هم هتكوغا إيمان كان ليوفا فواني أدي إبامي هن جبريل عليه السلام فنواغ مدد دوا بركات بالا لبابيكي يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إبامي هن تمن الله سوارو تكود دوانا ويتنوغا آرو تدمي كمبا ميرو بوين تبغي آرو تدمي كمبا ما بغمبا سوارو تمن الله والدواني إي جماعة جميعهن إي بارتي جميعهن رضي الله عنهم ورضوا عنه الله إميهن دك لوبي وديغنا وي أدي باميه الله سبحانه وتعالى دك لوبي وديغنا الله إبامين دك لوبي وديغنا وي إباميهم الله سبحانه وتعالى دك لوبي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الله کے جماعت کے الله کے پارٹی کی اے پارٹی میہن نے اے گروپ کے میہن اے جماعت کے میہن نے کامیاب وانی ہمیں حالو گئی مسلم اخونا اختن نے الله سبحانه وتعالى کے پارٹی نگون من جہن ام فرتما رجسٹری وان ام فرتما اولن اے فہوگا اہم میہن کے کنتن انار اے کلانگ رسول اید کولوا ایوس میہ کی algon menge darin kam gavies bafan kam gavies lobi werin kam gavies rahmat terin kam gavies algon men lobi wa bay kam gavegen nuwane Allah subhanahu wa ta'ala algon rashati emha lobueti emha akhunna akhtun adimi islami ummatu ge emha mi jamaata mi fada iman kame kalange ruhi wadi ganna wafada e kalange de lobi wa kalange rasula de lobi wa mu'minun de lobi wa adi adawa terin na duru heliwe bariya wafada iman kame nasibu kurawwa algon men mi islami umma furihama iman kama furihama rakkateri kamuga salam kurawwa balhatta wash adi akhiratuga algon mennaki suwargege mati werini mal libe mi hon kamuga wash wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله وكفى
والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أقول منك شيخ خيو جزاء من بركورباش أدي أقول من نتكا إكودبي صدقاتك أي شيخوجي هيوكموجي فتوغا ليفيجن داني هيوكمكموغا لبباشي أدي أقول من إكموجي صوبون هداية لبيغنا كمكموغا لباشي أدي مي موضوعكي أقول منك تريغا ميها فاركم بدوغتيغا إبمون أسفاوا موضوع نو එහෙන්කමුන් මේ මවුදුවන් අල්ගොන් මෙන් නුහන බොඩ බේනුන් ජෙහිෆා වී හිඳුග අදි දීනී ගොතුම් මිහා මුහිම්මු ඉස්ලාම් දීනුගේ අසාස්තන් ඒගේ මච්ච බිනාවෙගෙන් වා මවුදු එක්කමුගා වී හිඳු අල්ගොන් මෙන්න මේ මවුදු ෆුදේ වරක ඔළුම් ෆිලන් එබ ජෙහෙ අල්ගොන් මෙන්ගේ තෙරෙන් ෆෙන්නමුන් දනී අල් වලා වල් බරා එබ එක්ගේ තෙරේගා එක්කම වානම ෆෙනිගෙන් දානේ මන්සර්ත නූන්කන් අල්ගොන් මෙන්ගේ ඉස්ලාමී මුජ්තමවතක් තෙරෙන් වෙස් මිදනි ෆෙන්නමු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිති කුර්ආනුගේ සරීහ ඉබාරාතුන් හරම් වන්ජේ කමකි මි කුර්ආනන් ඊමාන් වෙගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එක්කවන්තකන් ගබූල් කුරාකම දවවා කුරමු මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නුබුවතන් ඊමාන් වාකම බුනමුන් දා ඉරුගා الله سبحانه وتعالى صريح عبارات بيان كروا فاوا آية دمايا هوري رغبس ألغون منجة ترين جينا بيكا ألغون منجة ترين جينا بيكا مي كان قبول كربي وسنان وغنويكا مي حقيقي إيمان كما تدو مغباي وفيدي سؤالك مي بنون الولاء والبراء نوت دمغا بيان كرويجن ديا نوت مي دريغه تريغا الغون مننا اي موضوعغا انصاف كرويجن ميديا الولاء والبراء نوتا اخوه تركما غايكما لويبا حمدردي بيفما ادي عداوه تركما دكول وريكن هام كورون نوت فال كورون الله سبحانه وتعالى تكا ميكن اوناني ام فريم غوتغا اوي مجتمعكي اللهගේ نبيයාගේ زمان එකලේග ෆානුගේ මතිවරි සහාබීන්ගේ زما الله سبحانه وتعالى وحي كربني محمد رسول الله محمد أي الله رسوله صلى الله عليه وسلم إيفو مجتمع صفة كربني والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم එකලේග ෆානු අරිහුගා වී මිහුන්නකි محمد صلى الله عليه وسلم يا اكل فانو غاريوغا وي بيكلونكي اي كافرونغه مچ هاروكشي غدفد بيك ادي اباميهم ابيكون بيكال رحم هوري اوغاتري بيك الغون مين مفنني عداواترينغه كاريا الغون منگه اميلا بينونتكا مقام تن هيفيتو متكا دنيوي منصب تن هيفيتو متكا ألغون منجة تريغا تبي إم هيولفا ميهونجة ننتب بدنام كرمون إبا ميهونا مولو على دينو متكا نوتا مولو هودا دينو متكا هنگا مندا منظر لا إله إلا الله دمي ألغون من الشيخ جواكا نمي من دي رغا إبونو آياتوغي تدوكا ندن بيكا مي حقيقة نينجيني الله جي جماعين الله جي بارتي الله جي جروب كامياب هوداني كم حالقا كم تنقا ويس اهم بيما كودكوفس ايمان كمغه رها لبمندا بيكا هي النوي قبول النكوربه تماغه ها عداوه ترينگه تريا وكالا دو كل مفو تماغه امل جيب فرالا مسكه قران كمكا كند ايليگن دنياغا ميدو هنگا مندا اسلام دينا اديكولو حركاتك نوت اسلام دينا edinуge ahul werinna edikolan hinga udwan taka ehi terive alugon menge divehi mujtamauga heobas buna mihunna ki ei terroristun kamuga sifakoddi bunedemun da mihunna hama emme hindukolakes mi ayatoge tedukama meduga iman vevenama ewahakata dakke nulene kama medu shakkenne anekkolun hitama hori kamaki islam diinuge sifa libigen
ilmu libunu kama algon menge tereng bayakan hiwa fada baye mihum bas mi fada kankamuga alwala wal barag halat tawga nuwata kandeligen adawatteri umuge halat tawga daade makarweri basbune lafa eba bacha baye mihum eba bune den tiyolani emme hatar waraka yahudin asking ekama nuhe mi algon menge tere baye mihunna ilum berin kama gabul kurwe zaatuge mihun dakka ule wahaka ekama ko emihun nikume ulune emme muslimaka diwe rajyega huri emme muslimaka idikola eta zamane bande e foga warabindige miharu efada adutan ibige nudiye kamuga vs algonuge handanan annani mikala waka dekomun anna wagutegga mige kuriga diwe rajyega sunnatuge ahulwerinna nuhanu bodati undaguta jismani gotun libemun dia algon nudannawan miyadu ruhani gotun algon mennan aniyata nulibe wahake eduwaswaruga sunnatuge ahulwerinnan aniyaweriumga emme iskon huri star leader mihim bunima star e bunefiya diwe mustamoga hama engen dane kama algon gabul kurani hajju daturegga makka yaddiya eru etaga huri din kiyawmun diya kujjaku miyadu waragina bayaku ay amille manhajegge veriyekama bes balagen ule mi huriha sunnatuge ahul werinnan aniyaverive emihunge tumbulita aniyaveri gotuga jaluga bala ihanetukon hituma fahuga ena hajjuda turuga diyumun enage kyariga ta'rif koffa bunani alugondo hekiwame tiyai divehirajjega tibi salafunge manhajuga hunnabi emme warugada ebbe fuleke subhanallah sunnatuge huriha ahul werinna aniya verive rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunne ebe kiban faalwati mihuna aniya ko jaluga adab dinu mafahu hajj diyama ena kuri tawrif kimi mi adol gon menna fenna mundani mi fada ba mihun allah sha ilahuge dinasha ilahuge dinan amal kurami huna dimaya furasara ko kufuruge bastan emi hegge dulun ulan kurmunda ba mihunna kempeno koddirmuge podium takkarin wahaka dakkamundata hitame ki algon menge tereng heo kamal lobi kurami hunna bes heo no fennaka allah subhanahu wa ta'ala ge haddu bimmatiga qaim kurwe mutame ganama emi hegge furana bes miyadun hunna fada baye mi hunna ki ei asas taka manhajtoge verinkamuga balagi mi hun ebole insanu getere muru vetterikan gellifawa minbaru nikam visnalabba dimaya rolan huri emme bodati huturu faafata efada faafata kurami hum bimum faheluma allah ge dinuga kandelifawa bay mi hum bes enage manhaju rangale enage amalu komme gotakan huri kamuga vias miedo algon menge dina lobi kura mi hunge mujtamata midani fasad kuram kobato algon menge visnu kobato algon menge buddhi mi fada mi hunnaki algon menge imamun kama bala kama vanama ei sharaf veri kametto qadar veri kametto allah subhanahu wa ta'ala biruetiwa soli altakunnaki evve zamane ga huturu bodati faafatakum mashhur fawa baynu efada faafatakum i'lan kuray fawa baynu ehna wes komme adam dariyeki wes kukurane bay adi komme mujtama gawes bodati faafata kurami hum ulen ehna mas insanu iktidawani efada mi hunnakannu kan huri mi fada gotaka eya kuga algon men dannawalam beenum wani duniyawi edun taka taka makarweri rewunta rawa deba oduwamu muslimunge nang huturu kuramun duniye kankol takun miliyonum biliyonum dollar nagamun da faraitaka dannawalam beenum wani adi algon men divehi mujtamauga divehi muslimun eba tibime hela ehem bima algon men gennewene bire algon men jessene halen insha Allah nonnane irada kureviya algon men tibeni al wala wal barage matige miyadu mige hagige tiyabami hunna nengifa wati mi dinuge mi usulugo matiga thabitu nuwe haluga algon men nan eba ingeye dinuge emme muhim asas takum bes eba beruwegen dakan du'a ki
algon menge mi azuma algon menge mi imanuga thabit ko devun adi algon mennaki Allah subhanahu wa ta'ala attaka altakun ebbe ko anebbe ka lobi ko adi algon men ilah subhanahu wa ta'ala attaka nafrat ko ule mi hun kamuga levun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk